last year nana sa surgery no it cost to 80,000 Ghana cedis. Okay. By right now no dear ono no dear yemfa ne say obeka ne say 90 because when you say then a akosho if it's in last 2 years say then a akosho Akoma FM 87.9 Kumasi. Isa ma me say doctor Penyimi ena nyime ne bada ko pona manana. Say lawyer bi ena nyime ne bano lawyer what Supreme Court. What did you Ghana ha na nyime ne bana. Enko pona manana. Akosi yensuo. Akosi ni kapre. Enti e ka wa bo ba fi me santere. E dia man say on tua fama. Obi e wo ba ama na ko school PhD am for masters ni PhD. O fi on tia si bio. O ko dis kana fi wa. O ma ni tua fi sana. Wa ko bo ya. Akoma FM 87.9 Kumasi. Mama mu busa say o ba no wa na wo na na say o bi ba no adopted. Mu busa na me mame. E no ni ba. Ana say obi na ni ba ni kwesu o fo no so no. O jina ha say bu be wu awu ko. Mama nyas make so ni ba boni ni papa. Unya bada ye bia. I'm telling you. What you make a show? Unya bada ye bia na ba tra say no. Na oba ni nyina wa nyina oba unu nchire. Ana ba wa panche. E wo ni pa na da wo. Solomon ni mama ko afa so Solomon ye wo. David ma ye ku so je ni. Oh fa so je ni ire ni ye wo Solomon na si da wo nya ko betrem. I don't know ba. Akoma FM 87.9. No ba tra say. Akoma FM 87.9. How many years? What is all on? Say ma waduane di ye say to nsuo ma wo say pa adwuma ma wo always ansa no e wo say ye nsa na e hye mfimfi no always e wasene e wo say ye tenten sensan nyinara efi se de bia me kase nipa na ye kɔ na ye hia wo mo no ye den ye den ye say ba e be say sia sa nkrofo kro na en ba bia wo ye adwuma bia ni kwan say oto e hopunum no matter what Debi. Semi ma media general bi me ya Akoma FM. Obi ko na si training. Onye mo ye. Obi pusi awo SN school. Ni mo bia ocho bi ifu ya. No fa fro. What are that? Obi ko bi ifu ya ko cho onyim. Odi ko cho ye wa ko secondary school ye. Akona si training. Ama ya tedi ba hwe no. Na oba anya 26 years. Yao any ya for yawo danie me ya edru ya mo amunim na ya na ka yefa me ya Bugatti na so enne bibi nti yefa me Aunty Bea ye ba mo nyina aha edeba Akoma 87.9 ena Onia TV so Akoma mu nsam dwumadie ena mo hwe na mo tie yen bebi amu obia ye chia obia mo amu tie yen mo amu hwe yen ye ma obia akwa aba Akoma mu nsam dwumadie so ya ka chia mo se Akoma mu nsam dwumadie no etese abankwan light soup de o ya na impurities no no so na so abankwan de enyama bebre e na edigu man kwan no eye de so for ma na ye pia sa na dwumadie etie yesu anyama bebre ewom ye dibi etu ye hofo na odibi so etu uniafo enti bebi a wutie ye bia fro unia na ka che o mo se Akoma mu nsam fo o ma je o makonya enti bra na betie bi enne ye nchia hwonko no ye kosware magazine and the spare parts dealers mo na ye chia mo kwan hwoko so crisis enim se ho nso mutie ye pa na mo hwa ye pa na ye chia mo amoton spare parts sware magazine ni ye ko aboso kai enkran me se ho ye fra ho no enkran sware magazine ye fra ho no enkran sware magazine nti aboso kai fo gina mo hwa ye nso ye ma mo nyina aha wa auto spare parts bia wutie ye chia obia bebia wutie ye bia ye chia nyama obia akwa aba dwumadi a ye di no eso enne ansa na abedwafo mekọ mo ho no we di futu sem ne ba wi a na makọ mo ho enne we say procrastination me ye na maye eni me nya anye na ennam echina beba meye na echina ade ni nie fa osi me twa me ho aba me ba na maba befa nti ono sa nipa ne de echina no emada de bia ye china
na obɔ ne niama eto ho na obɔ ne niama egu ti wa hwe abrabo ma niama bi a enkoye e ma wo no eye moto ho na wo ye no da oboto ho yesi enne jaisa suban emwa e ma won kɔ wanim okwan bia so eno ene ye motivation a ye de bro reverence ya apai life o wa ha adwa pegi me maame osaye mi nia ono so wa ha Queen Sabi ono so e wa ha reverend ye ma akwa bo sende man ka brofo kese ya me de pacho ho ye de the road is already cleared. I say me try na brofo no efiri mu kakra say me brofo na edi try me firi ma enti no me sisako 24 de brofo de mu didi agoro keke no me ankasa so papa sheda de to broni British broni ti e mojani na me say fantini me body nyan show Beatrice Kotna Mama Obnewa Lois Spiogabra aka Ya Bugatti me pa cho hai enti no me bi no to bo fru de travel fu wo be say na Beatrice na let me the tree aye program na say nya to a obaye enti say be chubo fu no kon kakra enti na wunti man ka bo fu no kese ye say emoto ho nipa bo niama to ho edodo me pa cho wadwe nche se ya kase moto ho a emoto ho ni obi a ade bia wo ye bia no ntimi nya nkwa wie enne meye ochina meye ade bi eno bi frase a obetime frase ya ntimi mfa nkwa wie enti moto ho ya ade a ha adwene papa na me hu no se eno no spirit moto ho ni spirit ai se on se ya honhom a anytime bia no start ya de a ma on fa nkwa wie ana de bia obeye se wo frase bia no sa spirit no be hyew amo agya ato and you busa omo at times no sa de ni di omo nya on se ade bia ekoso omo bra mu bia no enkoyi aware no obekomu a enkoyi adwuma no obekomu a enkoyi so bi ena be promise no a anamu bia wotu bia no betima start but won't me fan kwawie ya kan Isaiah 43 verse 18 bana osamamon kai akane nsem no tetensem no mamon nwene tetede no na mira de me be ya de foforo okay na afi ni bi fredi me be bossre so kwan na me be masu bonten apie fra nua prapa dada so ntini ye wade bi wo ho na se wo frase first no wantima amfa kwawie ya enemi nkran hye sema me de ma ona se men kai se ankane no saa na mete ankane no me kwa ware mani guyi ankane no me ye adwuma bi mana se awrade se obeya de foforo obe bossre so kwan abokwan ato ba bi e kwan ni de amo ye da se adwa bokode Nana ya broni. Yes dear. Boko you do ya wande na me ni agesa na me di Bugatti ni me di ate and they say a friend Aunty Bea they say ya Bugatti ni there is on hold until further notice. Brother dey yem fe ni agro. No crepa. Yes moto ho. Asemo. If you see the mini say opportunity bia I was grabbing once. Okay. Enye me kwaba. Okay. Oba kwaba no na bia na obi susukura ginachiri a ono nanka obetumi ayese nse de wo beye no but abeto wo nan so e wo so mu yi nipa bi wo honom a o da bi na me de se ade no me koye na se ho asem ba da bi ye e ho asem ba na ya solve e wo se wo de vim obi won mo ya de eye hu ya ne hu so ka ho bi o ene e bo ne amato ho okay ba se wo ye hu efiri mu a bibia ni ho nipa ntumi nye Sebe ya hwa abrofu yi. Omo ye de no ma ye ship. Try and error sa. Yes. They try. Into they bia wo say yi hu free emu. Na ye try say sa de kro no yeso e betimi aye. Obi e no e born special. Anwe na Nyankopon de bo wo no eno anu wo de bo mi. Into dey na che say de wo betimi aye me ntumi nye. But aya na eye hu nti na bibia ye bo ne mato me kono makwa dwen ho. Wonnam sebe wo fie aware ho ye dene. What she be me be was in any was in Quack dinner. Na send you also dream ara. Oh, what you say? Aunty because a mate. Now what shall say to an e di ho nkomo kakra. E wona adwene ne beba. Okay. Now what adwene wona beba na say obi de kwa. Obi so de kwa na Akoma de ko. No. So sometimes be bold.
na ade no nyagidie se wobetumi aye you can do it emmoto ho no emboa ye enche bia eye Queen Sabida Brands ba betene dwom ne etie ono nso ne nsem a enne obeka kire na ansa na ye beka omo ho no enne obisa ye se ede nkomo ena ye ba beka ho ase medikia ka kire se akoma mu nsem dwumadie no enye de bia ne se ena me be ma bi na wo ho ena me be ma bi na wo ena bi se nsem wo na da bi enne adesua di aye besua no ebe boa opa mi ankasa sa topic we chese adesua mi besua free no echen bibia enti bisa na fa unia no so enti bia se o papa wa asase da ho o maame e wa asase da ho una nyankopon ato wonsem ena wo se wo na wo de wo ska unia no nyina wo na nyame aye wadom na wakosi dan esisa asase no so no asase no eye wo dia eye unia no ne dia eye wo papa dia eye busua japa dia enwa asem e be fie ha sei no enya asem ketua ye besua de ye ni ahemfo bedi nkomo ye ni lawyer fo bedi nkomo na se won so wa ye wadwi se nkoye bia usua de ni wia no etu hofo se obakwa akoye ana se won konkonkoya eno ne enne asem e da border ye baba bedi ho nkomo Queen Sabi watna na konyum oba fe pacho ho ye de awrade ye de nyame ase enne ye motivation ye say e moto ho ye bon nyama to ho dodo pacho wadwenkyere wo ho yo wadwenkyere metia metifo nyame fans be bibia wo me dom pa me da mase said the bia adwuma yeye mo kan ye homa ye sua de me de me si school na ye ko wa be ye ntama be pick bie no na be kan abrabo ho na wo ko wani say ye kan moto a I think say wo say ye define answer all right e moto de akra ne moto ho e moto si define a eye ade a e bi wo se bigina so ye nenso wankasa wo pem no watu aseda yes ene ye kan se e moto ho ye nyo bi moto ho anyo bi na ama wo no ko nyo bi na ama wonye wankasa yes enye obi me se hwele wa amadwada braya wada debi eye wa wo peso okay na ebia ye la ade ya wada wo pemu kire o se me de nkam ko ofia dan ka ye eye moto ho okay na emoto etwi nipa kwa ekire eseyi nshira eseya wra aware eseya brabo eseya brabo fi se bia pempem wo senka wotuni ekunu ade no ya ready for you but one kasa wakwadwosem ene nem nyenya we said I was aha me do na ko ya wada de amini pade next week na me bia na ya wada so na nhia na ye nem nyina eti me obi ontisa no pe wada fu kora because so the best sound obi shira to agwa warere mu kora no hia bema na oye moto wa tumi kadwane se munya ababia wa warere na mo warere ni ade bi nse ni bokonkan no na otwe chire mo medru ho na enshrai enkrofo asesako ti moto ya ade a ehu ewo abon ti yensu ya de se yensu determination be so be no na koye anye ya no hu se matro bi na anye because abrabo me so about risk okay nti wo hia wo bi aye se pete kokosechi e chena mesimi dan nipa nyina esi dan o se me de echina mo nyina we de no so china ne mada bi a meba be sie no wo de no mo do ma no na yi wo mu bibia na so de piti no e de abrabo mu nhire ba no wapa ebi ni nachi yo Queen Sabida Bra ena yete ne nkanetene efutu sema yede bra mu amutie ye ne mu amuhwe ye nyina ne se embo eniama ento ho anamo bi na wo se wutu a to anamo no ententem entwan ka se echina ye say echina na echina no de emada intimatro ha me say tomorrow never comes that's ono de echina no emada ntenne efutu sema ye nyina yetu ye ho eno no dwumadie omo amahye a ye de ebrom ye kan producers eye Nanabila Kantanka executive producer ena Madam Faustina Derry omo ena ye production team with Spatus Kojosa akode ono so eka ho bi mo hwe ye Facebook TikTok ena YouTube eno na ye social media handles no omo so a omo de ho dwumadie ema yen eye Beluchi ena Nana Yaw omo ena de yen eho na mo hwe yen na mo tie yen ti ye social media handles no like the page
na wa comment na wa share na wo nua bi nso ahwe bi na ono nso etie bi na ode etu ne ho fo sanse de bia no efutusem ewo ye dwumadie ni mu na wo de bi etu ohofo omo ye panel members de bia Reverend Sia Apai Life wa kasa watenenka Queen Sabi Debra wa kasa watenenka ena Peggy ono nso akasa watenenka na ansa na yebekwa ye topic no so no sese ya na wo kai sa akoma mu nsem dwumadie wo ho na wo de ofidie na beto akoma 87.9 ana se wo de ato onua TV na wo hwe ye ne yesi enne yasema yebeka ho asem no eye ebusua asase na wo nyame ato wo nsem na akoye japade esi ebusua asase so saa ejapade na se property na waye no eye hwan dia me na me di misika koye na ye me dia me maame asase na me koye japade ni si so japade no eye me maame dia anase eye me ni nua no mo dia dia entokwa ene de saa anamontuei ebetimi abeda ebusua mu eno ho nkomo na nde yebedi ye ne lawyer bedi nkomo ye ne ohni bedi nkomo obi a asem we sei nso ebi ato no ye ne saa nipa no so ebedi nkomo nti enyi we fidie no emfemfia yesi me nua no kra ewo so dadaada eja me ma ho Nidoso mami. Pacho ho ye de Yehu adum na mo so Yesu adum ye ho ye pa na won nkomo no na ye pese ye tie na ye nyina ye famu aba enti le tofa bom no kire yen de siye ene bia bedro na ye fa nto aso mi pacho o ye mo da ma se mi tie ko ni abefu ni ye je oso ni ya ni se we are confused far east no na mi mo do no le wa na mi ma mi friend se me ba ni ya ba di mi ka ba se si ade su se na sa se ni ba ku na kan Ubusafo no ato ni ebe na mo so a si we na ba ho a be to ntiba. Ndini na mo yo si ni ba na fo ko e lampa na e ni pe na so a chese. Ni pe so ni di ndi ma. Eni ma mo si ni di ni ntia se nke yo ntokwa pa na chese ni pa ko an ko be sa ni ko pa. Eni ma mo yo se ni fo ni abe na ni no enkana ole bo ya. Yesa Ndim la sa so abayin sempi. Ina na so bisu ebo mamanye senya ebaya maba bi binti ni wana. Ni so da ni ko na mamu so ni na ti ku na so amana gori da biti. Ebia na bom so bo su se mu mo ni da binti na. Viso ko tana da bia na ko ti se yes na o fe ya be abren so ni an ka se ku ni ti. Ije ya ma hono ti. Ena mjia na mimi yana ndo asiyeyo. Ena me started se mimi ya fani. Na mama na fani ina mdes. Started se mimi bedi side man. Nti discover ni o started shas asiyeno ya sira be mama ndo ndo be atena fi asase so ndo kru. Nti ina na mbi se o ni boys quarters ni. Nti ni boys quarters ni se Akoma intemo boys quarters na ko ni fan sa ko ni no tuna ba ko ipatwa ti na mi class me pa cho mi tie o pa mi tie ase nti no tuna ba ko ye start adwuma no na fi ni asase no so nti ni skamba ye adwuma no na o ye ha ena ma no eni le na ma no ni na ba bi nti to ye me so tuna on so ni na knafa nti ma na chese ren le kono na ja o se in house ni pagesiwo times na no cha be na mi se tapena ni kono aye contractor no sisi abai ena mi se ni sa na tie ya na no friend na no on transfer na check ni go amount e beso ababi am ni e ya de ya dum dan le si e to nti bi ana no beso nti papa no ba na konta no na o check bibia no se akonta wiye se ni na bese 6,800 na se 7,000 Nikiwa ye abusan ema uba ya umre kwa bia bi beto de na chese complete ena msi akonta so na wo kan se diskani ba uba ye from scratch abusan akosi so yi bibia boso yi bibia o se eni mpuma ni na kan bibia complete uba ba na no complete abusan na msi no we sempa nkizata ambe kan sa asino ya
$6,800. And I'm saying, my family, Bibia, when you see the China, Fasibra, Nefasibra, Mene Bapre. It can be the Bapre, concerning the medium, the Belgia, and come up to my dream. Mammy, me decide once a more, don't you hear me tell me, you decide to say you come to take some real fire. Maybe I will only see where you are, and the Mamma Kaoye. Na obenya payi ana sofobia ehemu se da bi eskana fanu ye ya ne chese ehemu ga na kodiboni na je chiriji itini twaso ebobra ya na chese ni tumbe fa America hono no babu ame 2 years pepe na msa se ni mestati na me de edano asiwa abusan itini stati ya no chese mama enkuye se first no na mama mi be fi se no ara me hwe ni sa de nti obae no mikunkuro na no se mtu ni fam no ko na chese epondi na fi dia kofum ni ankasa mi pondi na kofum na chese ni eba fi a mi se ni ekona chese no na akofum pa okay ni ma na chese mi fi na i ma etiki ha mo aja mi ni se ni ma mo na mtimbebi na Yame ene free pa yame obo ni pa no bi no bachibo nti ye wa na mase be na efri mu na se ne sa no tie dia nsi se ne ko ni nya mo akaka nti ye nya fo amedi e dan ya mamo store ni ade a mutiti mu mu wa na mu ntumi asole ni no afi de ni bi na no ya na makata so ya na makata so an ukwa no dano le mama na si lo dia na zata asuma American so American na mama no 250 na mama no dey free mu okay nti ye papa ni di kan free mu 2013 na papa ni free okay nti 2 papa na mama ni free na papa ni free mu na no mama no ni ekuafo papa ni free na free o jae oni de mamle classe engineer se oni de akama no patana fu de le vilikes de akama no na se oni de classe ya nti 2 years mamle so free no se free je se no abedi manensem abedi monsem ke ni na dia nso ba ku fo ye no se oni ko ana wa fa fu no be na years ni fu no ya no bi a wa ti ho se oni ba wajia na chese nko ana mse na fuo no mfa enwe fie no because fie no engineer na fi so kra maintenance cobblers how many years no maintenance fie no say da fruits na decking do this 24 years ko ide en say hijan sa na sentiment ni kan ni na mfre paninu a ni statia se ni na oni so be kan ya se bibia ankomisa akoyi okay awu amfaka ya masi ebebua ma to so na mde mja chiriam kimbebi nti namu ya masi ni na msa ba chiria ka masi ni na msi mu anu ni anu se na ko yi grata se ni ko mi ya sa se imesiba na mamu na esi fie ena wono achicha na ni mama titi ni kama mtu na msi ase ni bi mi se ni anu na mno kia kwa be ma kwa odimi ko abusu apan no enye wo ni ma wo store ni bi e ma na me na wo ni ko me na me no e ka se me bua mi ni ma ni me tunya ye aduma na da chi bi ni chi na sem e na ma mi na obi a ma na obi a store ba ko so me fa ni aduma na da chi bi a me so nda wa ma bua bi na pese bi wo be ma wo kura mi ma store ni bi ni na ba na bi ma na wo yire etimi de se so de ma na kuma nti na umu do na ko busu apan wo abusu asma mi kan busu apan di adanse obitumi di adanse tun se ni na ndo ni afre me no ena busu apan ni se ofa sisi asma abba ide ni de nyam na mi kan na ni na de krata be krata ni na asem na mi kan chiri nti nyam na ni de ni kan fe nti ni na mi kan o kan na woni ma ko boleta na krata bi se me ni ya sa asem na sibai enti wona me bi ni se adumbo na ba ni 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 obi ma ya aduma na ko bre me ho be se e bi ye se ko chi na me
metiro na mini se mini na no tiri na da chi bi kura bi si a ya bobo e hu afi de mini ni se se mo krata se se mini ni si nchen nti ma tin mo se ba bia ena mi e din na mtin de bia se ma mi kan bu san pan ni be di na danse ena ja mi de man kasa bu san pan ni na nkan ro kan am si e mate ena mi sorry we na ndi ko e ti ba mi ti wa na mi ya sna ba ba ya ba bia mi tiem e hono o peso ba ji ho na dan to bi ho yi ya peso ba ji ho no betna ho na mi se asen de na wo kan ni ba ni fa ko tun da mi ni ma sindi ena moti sindi ni ko da nsa na mi ba ko kan ni ma se ba ni ba ni fa ko tun da no wo ti ni ba ni chen ti ni ka se ko na so se ni ha kakra ena mi se ni na ntina de san so bara ndem ko na da na da because we na coming to him no na yet no me no to ni wa san ya ba be kan say baby dan to na baby ada chi ko ni tin boss wa me san train na ni so ha no se fa e ni so mo baji e wona mi ta gin boni no kwa na ko so je se mi fa ma ni na mi so ni ko baby ni e free no a ni gina ni san o mi de ma ma ni na si fi na wa ye krata to so ni ni ya sa sin na sidai ina mi kan ni so eko ba bi sa so ni so bi o tino ni ani siye na mi le gina ha na mi si ka siye na ha ya media na ha ni ba na mi se tenant no tiri ba ni ma mi fa sika ni ma mi na mi fa ni place ni fi na press e ba bi e pacha tenant ni no fa ni no wo se ni wa kon be bi nti tino tino ni fese ni awo na ba bi ni wa sabi ko bi o ba tina fi ya ba bi se tu ni kaka but always and also someone to work with no repairs no nothing so there be a better one and year to be no people better one year to be say there be a say and say konam say no you could jamin tiase afi ma no so tiase no na o mu no kokoko sa nti no ma we say ne e ga ko am ma ye no ga no e sa na ke bia ni mo no ko nchu mu na o ko ye sa ga no ma baby attendant you gari isia nkai gari ana de bucket isia bi na na ko to gata no so just two step anan ko do ni do ono nya kukutu ono mun puno chi na wo tuama na chese wo ni wa fi di ni ga da no ko afi na ntumi na ma mbia ho tie bu da no ho ba bi se bi nya mfama fresh e bia fa okay so be bia isi akwa bi tukura mi an ka fa mi bu mi nesi enso mi the force bu ho no e tuku se be asa pampan no ya dem na wo no me ka chire wa mi na no akota tenant nchi na so akotwe krata ba se mi kama no ntumi mi asa se mi sidan e na ja mi di na mtiwo mtiwa na no jiga amna msibi e di me nti ase e wo se mi kama wiasi ni na ti na da chi bi no so obi tukwan na so be ya de the modern na power output okay asas no sidan yes so we bi a much is what you say adi ami ni kwa mi dia na mi ni dia na so ni bi da o ma mi bi da say the first as you know money now yes on crack cancer no say because me no media bin pana me say oh ye na ti o bi so fi ye ntum afi de abuso fi a ya me si ye no ma anya krata o a me di ma bi o ka se me for cement paper ba ko ko si camera me say me sacrifice me na ma me no be atuna na yi ni ma nsu na no be atuna e na me ka say what if ya kuma ko di na yake cikin kura awo nine man makro ni ma se se wani problem ni akontunti ani mun na kan yana ce sai mun yi da hakura nan ta kura su na mai biya min nabi ai so no ne wa fa sun ni bi abuci ne wa fa sun ni ebiti kuma obiya ni ba otun ko ba ka se biya mun ko ciya wa fa enci no ni ma se ni se enye sabi dadi ni ma ne kan se nipa na pimpin tawo bi so bedo nti e de na ninya baba ku ena wo no ye se no bra si ni ayo no de ni se ni ti and the family store na fadidi kele san ni na takre ono ena che se eso so mi so kakra bi
ɛna meyɛ madwene sɛ sɛ ne aduru no deɛ yɛyi wɔ nkyi sɛ ɔpepa ne nsa wɔ tafere ne nsa nti wei deɛ menti aseɛ sɛ stores no deɛ aka no a motete no nan no store nan no ne ɛsɛ no momfa ho sika mmra menka sɛ bi a meegye ade a maka no maka me ana meyɛ na mefrɛ m 111 yɛyɛ de am so bi no bɛfa yɛyɛ de am so bi no bɛfa na mde ma mo afɛ mo mma ama bi na wi school bi na wi na siti afɛ mo mma ɛma afuo so mo afa afuo no fa no mma no bi na yɛti ha ɛkɔm de kura mo nka sema kɔte afuo na mo fa bi a wansi bi kura ɛmrɛ ebi a aso si yɛre no wɔn fa nto bi ni ni nyinaa no mankasa ni so ankasa yɛti ha na sɛ nnɛ ni ma ni hu fa me na sɛ mo da ho na sɛ me se store no a mo tunu no mo fa ho sika mmra sɛ yɛ 2 years advance koraa no a momfa ma me ɛno na akɔyɛ sɛsɛ no sɛ yɛmfa ma store no na wode a yɛmaame na asi mfie na ɔgye kyɛ ma yɛ adeɛ nso da wo piri mpɔtee a kyerɛ sɛ kuro na mpanyinfoɔ ɔhene abusua panyin ne nimpa ɔmu kurom ha obiara nim sɛ saa ɛdan no maame no wɔni kapre no de asi dan ɛne maame no so koraa mesi yie no ono ankasa de mamkuru na se ni bayi na me nhyira no de afei so no na me so na no asɛm wɔ hɔ a ɔno hu nyansa ɛyɛ to ɔkyerɛ sɛ me baasomasi ɛna na dawro ma asi fia no me ɛna asomasi sɛ yɛma mu no ni ɛntuyi fia nyinaa osikin wɔ video no asɛm no wɔ kan no na wɔ cassette so yo eja nti sɛnea wasɛm no yɛbɛba bɛsi ne krakra so no sɛ wonu hu sɛ wutu saa anamɔ na usika bebree wankasa wampɛ wasase na wanya wo de na wobɛyɛ sɛ ɔdɔm na wo yɛ de ama maame ne nuanom ne wankasa ne nnɛ abewie sɛ wonu hu ana in fact from the very beginning na manu ani sɛ nipa da sani suban betumi asesa abadun pempenso sɛ we started there na me ni bi anase me ani ani sɛ so abofo ko so the country and ade a we ba akyi ni an bi yiwa ma aka me ji okay by enne ni no bi sɛ saa yɛ ya be gita we no ma sesa bia sɛ wo ya ade am bia sɛ wo bi ya ade a bia bia no bi ma give me sika na sɛ no bi ma ka ho asɛm ni because nipa ehu na be say no sɛmia asia a surprise me say me ntumi say nipa betumi ayɛ sɛ adeɛ no wo ni nipa pɔte a wɔyɛ na wo betumi aka sɛ ɛnyɛ no korɛ na ebia na yɛ ata so sɛ media adeɛ yɛ obi dia no bi yɛ krata to so by force sɛ media ma fa ɛno na media ni tu bi afɔ sɛ yɛmi na hɔ yema yeni na ho enti eja ye de kasa ne ba na wiye na okasa yare anya ho che ne ma wo fi akwanto ma wo ba ye nyama nkoyie ma nte se wedi die mate se yesan se shops yi kra ba ko na ka wo pesa nka wo be didi ho kakra na wo nua no mma no eno so still mo mpene no wedi die mu wo ye de na wo didi wo na oye no mo ye de na mo didi se ni program na didi no live water bill kana sisi no kuma no obi ni ntani asitie anoma bia no bibi aboade nkiri makura no de no matunya abo akoma no no didi nkira conflict no no ntani ade man situation na aba no but ebe na nka ose ni afọ ni se wa ba no si bia store no no de mai ebia nkayen famma no bia se 5 years bi no fa bi go bia sisi Omo tamache utubia bia fine omo ba ni omo tun betun afewo ni ko ni jama me nam so bia bobra na me bia ye fie ni ye ha me kura ne se eye me ni se fie ni the bia say we can't get a chance in the America time to be there's a 24 years that so to no sa e say same way dan asemi ya che e di be say ni e dan asemi I we see odu sika be shame money how many years asemini I think about 28 years okay about 28 years okay you enti eja ebusua no minim se ebusua no matna se kakra ye ni krom ho ni di nkomo esan sa asem we ya ken se bi oboni beka se ye royal case
enya asem ketwa sa na ye ka na enam se be bi free ba no ohene no kra asem no ewo nanim no ye ne ono so edi nkomonim se abusua no mosin konya wo ho eden na akosi se bi omo ba ya mama na ma ba ko bi na wo die didi ana still unya ma ne se chinchina achi omo ma obi mfandidi se ba ko bi dia nkame se nkame nkasa se mo me ti mo bi so nkame nkasa because already no ba ko no awo kan de ni ba ko wo de ni ya ma me okay ena so se ka bi a me pe ba ko bi na edidi an kan de se nka me fan se mo ba ko bi a bi ni se ni mo ni en so me now this I want say 40 million udi na fi na bosu me kura 40 million obi adwumane tia no Akoma na katua esu ya ba now 1 year ada advance dan no dia ma advance kura no 1 year 40 million na me 1 year udi na fi so Abraham wa na me so me si ma de no na wo one to da ba kura now they ti know mana will enjoy yo say you imagine say ni jiri na na me didi for some time we might 20 years ni so no so me so the 10 years kwana adia ni wi amodia okay say ni wi amodia na dey na mo pre no aye we la dey yi me sin say nyame na me yo edanti Akoma no ya da sepa ye ne ohene ebedi nkomo na ye ne lawyer ni nso edi nkomo sanse ye mpese ne be se ye nko awasem no e na ye ka ye nim se sa de e koso pa e wo efiefie mu enti esra wa akoso ane tie na hwe ye se be ya asema ohene na ye ni bedi nkomo ne be ka no be femu aba ye nyina be femu aba na lawyer ni no no so ye ni bedi nkomo no ono so na de kire obe kire ye de obi ka se legal from the legal side no ehonso na wachere na ansa na yebekwa ahoma so na ye ni ohene akwakodi enkomo no yaka kire mo se afi 2024 yi na Akoma FM ye baaye yenya 5 years na 5 years ni mu no efiem yensa edi ye ni mu ebei no ne ye Akoma fufu party ye de edi kan na ne ye eja no fufu party a oye oja de tosu mienu ne fufu party a oye oba na de tosu miensen fufu party oye honhom konkron nti Akoma FM fufu party honhom konkron edition afiwe ebeba so eye memenda 10th of August 2024 ya na yebe sa dwumadie no na ye de ye 5th year eye Akoma FM ye de ye 5 years na ye sa de fufu party no e de account se nya monim fufu no be dia de ohia ne wayewa ye njo sempoa ye njo kapre for wayewa no so de be so awo so de be share chi de obeye ni bia no na ode aba ye be ye ewo askwahe ya ewe district assembly ye municipal ba ye kan district assembly ho na e na ye nyina ye beti ase ye nti wo ba Akoma FM ha ye nim tenten so ha na obe hu se wo ba ni aboye tent bebre nko fo ofufu ye dwaba nchi ye dwaba ode ye din toast nim kwan bibia na sisi so fefe hyehyehye e wo bebia ye no na nti so pesa wo boa ye se ni afi bia ma boa ye na ye be ye de toso nyense mo boa ye na se bia wo odwan aponche tilapia fish cassava fish akona bia opesa ode be adwene ode be me ode be ye nkwan no na ode bi abre banche bode atosode bia tomatoes mokojene ye nananom ahema afo amwo dwom toast hima banche hima bode hima kontombre hima akwabi hima munyina de bia mo boaye ya fi so yesrem a mo san be boaye ni embedi fufu o hwe ya nkwan no ena esho ewo enkwan no na esho ewo so no betimi afro ye ewo 0209 119090 0209119090 eye Akoma FM fufu party de ohia no wayewa omo medical abeso yasene no enchesa opesa so yasene a womma ba we mu de omo ni ya adwuma da nti omo nim dwumadie na ho emfaso nti medical de omo sa be schedule na se kra dadaada eye Medimafo Herbal Clinic Dr. Time da so ono aso yasene bi Obibini Blackman Company Limited ono so aso yasene na Dedel seasoning powder ono so aso yasene a yedi dwumadie no ebremo Akoma FM fufu party memenda 10th of August 2024 ya ye twa ye ho kakra bi ye beba sese ya
Yo mechia wahwefo ne wetiefo nyina sabri Dr. Ibrahim Adamisa mene kwankyerefo pani ameda Royal Homeopathic and Plant Medicine Clinic ano ya Kumase yewu etimatim Monique Junction me ana ebinim ka se eye herba obi bisa se ne no kra eno ne diade na se me potona kakra as homeopathy is a system of medicine which involves in treating the individual with highly diluted substance given mainly in a tablet or a syrup or an injection form with the aim of triggering the body's natural system of healing. Based on the symptoms, the homeopath match the most appropriate remedy for each patient, and homeopathy is based on the principles of similar similibus calanta. Like cures like. Semi bubuma, yes, homeopathy ne kwan fufra ye faso ede esa enyarewa. Na yenru no ye womu ahodo bebra pan ye wom de abo no dufa ewom ene nsuo de ene ade eka ho na ye hwe enipa no ni su ene ne ban ene ade a ekofa yare ne baaye ne yegina so ede asaw yare na ye wo ye principles a ye kano similar similibus calanto ye Greek kasa e kire se like cures like kire se ade no ekofa hawo ne baaye no eno a ne san de saw yare eno ne like cures like no ana say similar similibus calanto no na obi bebusa say na yare a ayemi de de na asan de yare no a ebesa me yare se entontom eka waye nim se unya malaria nti uba homeopathy mu a yedura yede sa malaria yare no edura yede ntontom no a na afa kwan foforo so adane na duru se typhoid na fever na hawa sa salmonella typhi na typhoid bacillus no omo a na esan de omo dane eduru ede sa oyare se hepatitis B na hawa na hepatitis kuo no mu bia na hawa yede hepatitis virus no a na esan de adane na eduru ede sa oyare obi o na waye confused eba yedada sitena mu a ewo ho na eniema bi o ho aye nhye ne nso se papa abe ne nsa no ye frɛ ne papa very poisonous ewo wa etimi hono na se ewo na wo mpese ebe hono anampo ahono no na dura ne se obewirewire papa ne nachi no no ayam ama na fe na odi abe na nkasa ne oil ye frɛ ne ngo na de afra na de akire so se kase ni bi mpo abu akamu a ebe piaba yesu sa se odi mango na mango nya wa ye nkowo opane mango dua no na ye wai na bena ne bi ne ya no amwa no ma na ye de asaw na ho atɔ mango no ne kofa hawo ne ba ye no na ya san de asaw yare ye wo kase bi owure mu a ye frɛ ne hweremu na ebi frɛ ne bosumi nsia very very poisonous se wo wa eye poisonous nti ubeda them 6 months tini ya to this bosumi nsia na saa kase na wo na ahono anampo ebi abu akamu no wote ahaba no a fresh wine no wayam na de akire so ubehu se no ankasa apiaba eno na de hawo ne baaye eno a ne asan de asaw yare so similar similibus calanto no ana like cures like no ne mfanto ho a meye ebi enie on say ebi abehwe na abrewa bi aye garden na ubekọ no wode sebi aponchi ana wodwan agya nan apetepete so anhwe ya wonti ase aponchi ne ri enuema no ye nto aba amọ no saa ne ayaresa no etie yare ne hawo no ye ntake yare no aponchi ne na ese waburu a wadua wo banchi a wadua no woye se obeto aba abo aponchi no a waba no akora bekwa akobu ni nkom enti adwen mu no ubewu so de awasesa aboa na agya nan na ode apetepete ho ode petepete ho a aponche na wodwa na nantwie no okọ ho na agya na wo ho a omfa na no nka at the same time no esan ye organic manure and fertilizer
ede ema enoba no be unse enyini from kama enti emfanto ho kakra meye afa homeopathy kwanya ye fa so ede esa yare no ye ntake yare no na emomade na ekofa baaye no ne ye de nachiwade aye den aka no ade bia ni ho a eni achiwade so we achiwade dia wo de achiwade ne ka no a na afiri ho na hoto no aba enti homeopathy no similar similibus calanto no na sechire eno no nti ye uba ya so ye ya ade no ede hawo ne bre wo no ye de sa ade no afa kwanfoforo so dane na eduro enti sabio se candidiasis ena ye hawa yinim se o de puamoa na ede ba na from candida albicans na obi a oye practitioner homeopathic practitioner no wonim se candidiasis eduro baako eye albicans eye emoa no a na yede afa kwanfoforo so na yede adane eduro ena yede esa yare no typhoid fever na be hawa yede typhoid moa no adane na eduro na yede asa yare bia hawo no saa kwan no ena ye fa so na homeopathy eduro nso any side effect bia eni nsunsanso obo na se bia menum eduro ni wie no me yemutu menum eduro ni wie ye mani su biri me da bi tisana homeopathy etenti Royal Homeopathic Clinic yeye promotions no nkokra na de ma kire mu yimrepam ye befa yare no baako ne san bre no nti no ye bebobɔ ne tofa kakra se bia ya ma o yare so a na no nkire se ye ntumi nsa emaw na yeye promotion kakra na promotion na ye no ya shaase ye guso a ye edwuma free juada ekosi memenda from Monday to Saturday. Ye start on past 7:30 ni apon anwumre 5. Na promotion ni ye nim se nsuo na shaase ye to na nso for modern. Ebi abeko hospital na yarehwe bia no obeji card obetu esika yesi wura ha koye lab obetu esika wura ha koye we obetu esika bibia ye sika enti nipa no wonya nka wo beko na nso sikasa munti na wode adam painkillers wie obewia na ne ejinsemu anaje na yenso ye de ye de beboa kakra ne se sauba ye card ne 50 Ghana cedis kane sika no 500,000 enye 5 million 50 Ghana cedis consultation ye free lab wa ye be ya ma wo ye free ye wo machine wo ho ebe hwehwe wo nipadua na free wo trim abesi wo na ase ebe hwe wa adwin mu wa hrawa wo brebo wo saabo wo dwonso twa wo ntinim wo ba mu nkase mu bibia ekosi fom twan e free of charge yesan wo massaging machines ahodo bebre wo ho ase pase ese massage wa e free of charge na emom no se oba na yare ne ye chronic one na ye de wutu aduro so ne ya charge wo kakra na emom ye ma okwan ma wutu etua no kakra se ko ba se wunti bi ntua ni nyina ye ma okwan e ma wutu etua no kakra na etiefo mfa me telephone number ye the telephone number no is 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line is 0204 496 212 0204 496 212 Sa number na wo frame a wonsa ebe kame ana wo ona wo hwe ewo TV so no numbers no egu TV ne so a wo fra wonsa ebe kame ye adwuma free dwoada ekosi memenda mesi ye promotion enti bra oba ye card ne ye 50 Ghana cedis consultation ye free lab wa ebe ya ma ye free ye wo machine wo ho ebe hwehwe wo nipadua ne nyina free utrima besi wo na ase ye free massaging ye free enuro no nko a ene ye charge wo na emom no se wuntimi ntua ne nyina
ye ma okwan e ma wutuatua no kakra ugusu beje wunuro no na wutuatua na kakra mpani se amfo na kire ne ntoaso etimisra Kumasi ye wo etimatim Monique Junction no so hwa Accra ye wo Ashalebotwe Madina Ashalebotwe Japan Motors Lakeside Estate kwan so hwa ene ye wo ena oba Techiman nso a ye wo Blue Cross Faith Baptist Asorida no hwa ena ye wo se ye mo wo yare so a enkyere se ye nsa sa wo ene ho aye den ama wo ye oba na ye bema say ye typhoid fever ne hawo ebia wo de no ye prostrate no a enlarge ada say Johnson na sizi ana say eba wo brekra emmo wo nkaye enti untimi nkonipam untimi nkobedwam untimi ntukwan bomoden ne bra wo kidney na enya problem wo na ase atatai wo fura ye to twe bra Royal Homeopathic and Plant Medicine Clinic oba ye behwe amount say ye typhoid fever ne hawo koko ne hawo oba no aye mre ewo mpam bema ene waye mre ewo mpam enamu yare ne hawo bema wo bema no afon aka ketekete sa wo bema no na eson ena afon aka ketekete dia de betimi am wadura ma na ye normal kama se di emom se di enyame de ma wo no mi di bi koka ho de minni ho aduru wo pede ebe mamu aye din ama wo nso watumi ama wo ho kafo ani age ana wankasa wani age wo ho a eno de ebetumi aye ama wo kama koko na hawo diabetes na hawo yare bia hawo no bomodin se ode wani ebekire Royal Homeopathic Clinic Accra ye wo Madina Ashalebotwe Lakeside Estate kwan no so hwa Kumasi ye wo etimatim Monique Junction no so hwa sanso ena Techiman oba ye wo Blue Cross Faith Baptist Asorida no ho hwa lajimi to bi abro sanum na mom ukura telephone na wo yira de a na wa ena pentifa telephone number no okay se untumi mo na phone na ye smartphone kura betimi atwa no TV utie nsu na anya bidie bi atro na we ren ankofi obika ho kura betimi atro 0242 951 005 0242 951 005 What are you 0204 496 212 number and our fra when san ebe kame from Mississia ebi ane ya ma oyare so anabi crowd tika mu pe kwanyasi wenya fa number ne de nyirai eye adwuma free juada ekosi memenda hye adwuma ase anopa no nson ne fa ne yapon anwumre nonum Yada sipa doctor enze nyame aduma next week wa bay de kumasi baje wa boso so kakra 005 what are you 0204 496 212 number and our fra when san ebe kame from Mississia ebi ane ya ma oyare so anabi crowd tika mu pe kwanyasi wenya fa number ne de nyirai eye adwuma free juada ekosi memenda hye adwuma ase anopa no nson ne fa ne yapon anwumre nonum Yada sipa doctor ewo Onia TV na wotie yen enso ewo Akoma 87.9 Akoma munsem dwumadie na wasoguso a wotie no ansa na yakwakofa commercial break no na ye di nkomo afa se family land ebusua sase na wo nyame aye wadom na wato wonsem na akoye bibi esi asase ne so eho na ye nia be me bi ye papa bi wakonya na mane a ye pese ne ye nyina ye di tu ye hofo nti enche bi a ye bekọ ahoma no so na ye ne lawyer Robert in Cancer Boatin Edin Komo Council. Good afternoon. Hello, good afternoon. Me ba chawo ye de. Ye da se yesu adom ye so ye ho ye pa. Ene ye pa adusua de free wo ho. Se ebusua sase, se ye me maame dia.
eye me papa dia ana eye ebusuani nyina dia na mmom ebusuani mo bia botom enye me na nyame ato me nsem na me nsem ye na ma meye bibi esi asase no so mpa cho de bi kan sa property na amaye no eye hwan dia Patrol, no. Before that, my nature, my case person now. Say, it is your property over. Now, my grandson, not so some kaka. Now, the issue, is your property as well. And then, sir, it is your dear. Lawyer Patrol, Sisubian. And then, can you say? Okay. Now, when you big as a not a ship, you big as I was one. Now, quiet, then also, you see a brandy, and I will go to property age to the one watching football. Even if I am one say, and the way to be Canadian. Oh, okay. Interest are all you say. No, as long as you are alive, you only have the life interest. Life interest. Okay. Life interest over property. Okay. Okay. This makes you property. Okay. Then so if you increase via after your death, if it is so free comes back to the family. Okay. Enti me say me tia say. Na say na ye bibi won papa asase so na me maami asase so a eye busua ne dia na emo me ye nwuye ne dia e na waka ne brof no say eye life interest. Na che say me tia se ne dia se bi wo mu kra metimi dia ma rent a metimi dia ma rent na ma je rent na medidi ewom. I said you na betimi dia ma rent. Okay. What you are between the Amaranth and give over not treating as your property. Okay. The life interest I want, but won't meet and so and I want to be from my own. Means me really farmer me ba and I me kumu and I me yere. That won't be really from my ba and I will know. Okay. And see, Lord, me akwanya wo ho say bia me be ye ejapade na wa asase ne so no. Metimi aye documentation bi betimi abremu e kire say me di misika say ena me de baba be hye ebusua asase nim say ye dan o say ye shop o e di bibia o na ya ye documentation bi e kire say me na me di misika be ye enti se me free mu a sa se me di misika be hyem na ya ye enkrata asem enti no metimi di ama me ba me kunu anase me yere enti ano sa no aje ni ebusua ne smart. Okay. Na go what to me ebusua ni say almost a property no ama ho plan to usually na family head any family elders no what ko what smart say ebia the class I see that he because some of the money na me bi wo so na pesa bi ade amaye no for instance we go see adan was so another see shop they make their shop there 5 and I 10 na shop size 10 and make you know the person pass that money na say me 10 na if I remember the one million na ebia 8 na kano and then me am there. Okay. So only ebusua e ko start an agreement expressly na ma trauma sign and na ko for one baby adan say you see the course so between ebusua there. Then you can never you there I'll be Obama will be in case even when you are not around. Okay. And so in the absence of any express agreement there between the ebusua for no in ebusua more who find say meeting more that portion of the property no. Your only interest remains as the life interest. As the life interest. Okay. Lawyer, me patro you say time no you limited but yen be say last question we say na yen fa o NC hanom. Say my official documentation papers bi anim na emom mebusua panini enim say me na me si dan no. Me nuanu mu nyina nim say me na me si dan no. Na omonim ohine na oye busuani na wo krom ho no enso nim ama me maame no kra di adanse ese me beyo me bey e na epeje japade e di esi asase su di ama me na che se ene de ye sensan ye na emom ye wate asefo o me ye witnesses na nna me ho akire me
na me say shops na me see ye no moma me bi na me ndidi wo mu a eno no etime ye ma so twen pacho se me still kan ya you find say asase ye maame ne dia pacho ai ama niba ono wa kwento mu ti ska woni nsem okay nso se ndi ska na omode ye ai I will be able to own this kind of buy shops. No, aye, but I'm interested. I buy the banidia. You be presume say we see shops. No kapo mama. Ne mami. It will be uncle phone about home dia dancing. Lawyer Pacho jina kakra bi na say wa homa na ho na etikoi. Hello. Hello lawyer. Hello. Yo ye be hwe na ye nya lawyer na nka ho kakra na nka odi ye. Shim se be ya ye papa na odi na sem ba ye na oka na sem se busua ni nyina nim. So ono na ye busua panyini nim. Ohini nim imponi nuanom no kra nim. Eho no ni interest wo mu no eye den no na lawyer eni ye nwie na ye nkomini aba na kunadu na ye no endi enkomo. Hello lawyer. Okay, inti eni kunadu ebe wie ye ni kunadu wie a ye gidi se ye besan enya lawyer na ye ni lawyer edi enkomo na eho no oni ye ewie ye wie a ye be call hene so ho say yakọ the legal side no ye be call ahini so the traditional side no ni ahwe ho so sani asem no esitie na me se nyina ye tu ye honfo me ebi da manim menim se wo a wotie me so no ebi da wanim na wankasa so de tu honfo me nia akwaba Sajo so papa boko de nyame adome ho ye pa ye de nyame ase so adome so ho ye pa ye nkomo na o se ye di o mate very critical ye mo akwaba ye nko nyame da se ye matiefo nyina aha emo bibia akwaba e de ba akoma mu nsem dwumadi so medafo ene ye yawada unse ye de ba e national anthem ye ka cho se ye wada dru ho na se wa hu ye wakasafidie so a na se da no enye yawada esanse ye wada bia nyankropon obo ye ho ban e de ye ko esa de ye ba na wo twere ko aproba tu se na se wadi afe 3p garlic mixture edru won so abadwa so a ene enipa nyina edi ho adanse edru ba ko abadwa so a ye bodin a ne yaboye mu ase na chese adanse a amanfo di efa edru ho no ho eto da sami akasa me tibia broni beka se oni ma feeling marvelous me dafo edru ni ye edru no ye edru ye kan se a wo hu o gisa wakwa apoto 3p garlic mixture na wanom na adakro ye be hyeda adanse amanfo edi efa edru no ho no ma ye ba ye nkasa adanse na adibi ye nkasa o eno anu no ye tena sese ni ye di ahyem ni ye bo na wutie ena ye nye wo mu a eye edru ton a ye hyeda ko recording studio na mafre na rabila mese nana kasana wa haye oya ena anum 3p na ekọ entro na mafre Aunty Bea so na wono so be kan de ye papa ti woni mafre papa so no mu twantro empare yen because adwuma ye no masa me ye sofo we sofo me tumfutro nwani ntwa entro enti adwuma 3p sa advert no ko ya bobi wa ha me kai pa me kai se be ka se wie sei na omofre doctor was a doctor one kasa on record wa doctor on record wo da nipa ni si sudua doc record me abrochirefo Ghana fo obu okrampa ye nim ne da ni ya record e ton doctor sendi bia ma me wo se si a okasa wie wo bia dia wo ode ama me no na be dia ba ni atwe ni ye bo oso wo frame wo se chinchina me record ne ye mo enti dia duro ni ye okrom ha no da ko ba metena se ya na ye bo na wutie bi no hunu se 3p garlic mixture na ye ka ho asem no medafo enya futuro ni etu abu ani obi se do akopeja to anum netu anisa na to anya kese wo se ke yen sa nkore ni o de ka afo bomu a na wo sa no na be da ma sa be to bi me se sister
Etwane bode. Enye sake peja ma ne ye kese. Etwane gumu no. Wo se Ghana ha nye obi na timi ye aduro di gutuo mu. Na garlic aduro so wan fa ngutuo mu a ebesei. Enti ye di gutuo mu a na kyerese ya ne papa. E besi ho anya hwe. Medofo se wo de garlic gugu aduro to a enye toa dendenden a obi ezo kra betima tutu abo. Yes, because garlic no anodin. 3p garlic mixture. Pebinom. Also obi wo hono mu a oye aduro onumbi. Ba ye de ye numbi. Ye numbi o na aduro ni ye kama. Ye number ni frɛ doctor. Na doctor ni wonni nkomo. Yare bi a hye wo so acha wako a enko ayoko ankoro ayoko danda. And 3p eyi amanfo fibroid okrom ha. Yes, doctor dey be send me. Let the friend was think I kwakwa in operation. Yes, we metua 10,000 Ghana cedis. Doctor so friend ni su ana otie no. Na nyasem ketwa. O try to send me and wo blare ani no. Ye bobo ha. And o say doc, manum 3p fibroid no eyi. Wo ye be ma de so metwa e de asedo. O try to send doc. 10,000 Ghana no me pacho wan fanko ame ya anye 3p garlic mixture ye nim de ye ka inteduro no upa obehu se ye wadru papa ene ye wadru papa medafo ye number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 3p garlic mixture and then come ye di no o se ne no se dia dance ye na eba me kura foforo me eye me nwanwa ne bro adwene ntiase so obi an be hia bi obehu se madam bi na wo ka 3p ho asem ohu anu ahya ase ne odi adanse mai bi na no menam so amedwamu a na waso mensa nti wo na ya ka 3p ho asem na na mesre o se do ne ye kama pa na nya me hira o medafo obu na wo hia na no runabout g onu so hia me house sese na wo kasa waduru eduru ni ye duro enti ye ba ni ye ka ne se ya ye metum futuro nwani ye medwa ye num enkyere wo ye che ose kokotobi na wonom a ebeboa wo na ene ye hwe poor blood circulation enche de nko twetwe ne besi fa danse ne kotobi ne try hwe na na obi hia me wo se watobia package e de amane abrochire ena busa ansa de wo se ni bakro no anoma wa Ghana ha aye ne ho adwuma no kwa abrochire no wonya bi okwa African market de ahwe ne tirim chese nipa no no de kwadro abrochire wa ondodwo so mawo eti nipa na to ne do so puo ena ode amane na ye de akoma no yesi na ni agye ohude wonya no se edron bi ena menya okrom hai ena de bia wonya ne saa 3p garlic mixture se moja ni umu afru sane yi a ene yare bebre nenam woni so timi brew etimi twa wo hwe wo sori afra konwa mu a woni so timi twa opreko pe wa mpa de mu anso a na wo tiato se moja ni umu afru sane yi a ema wona ase taatai wo de won sa mia na atom emoja ni umu afru sane yi a etima wo ho twetwon wontini mu se na etwetwon wontimi nya wo ho hwe obi to ase etimi twino a na edena etena se by force per 3p no se wontini mu sisi a na moja ni umu afru sane yi a se nsunsuaso no edi bi ebrewo medofo se moja ni umu afru sane yi a etima wani sukura eyo wisiwisi wo hwa ade a unhunu ne yi because moja ni bi ntumi nkoho ena wani no ehwa da ho clear se moja ni umu afru sane yi a etima ena ko fa pressure de ba no obo se moja ne kwa akoma na pompe na akopem srade bi adahye baabi na akopem emoja bi aboto hye baabi bo se asa bo abegu akoma na ho enti bi bebre no omunya akoma yare no eye pressure na kwafa ba wose makoma chese kan hu se ya ne de oxygen ko simi so eye pressure because emoja na ntimi nko enti se bo abegu akoma na ho na akoma ni dimirika saa na ebo se kim emoja ni umu afru sane yi a se na ede nna ntimi nna na phone TV na ehuna man enya na dwono obehwe phone so saa obekọ online bia no ho update status ntimi nna 3 o'clock minim medafo na TV na ehuna man enya channel ewo chenyi na ha odi ato ha edi sanyame ye na dom na watimi tena TV ne ho eye se de wo da ketua bi no a obehu ana alarm gengenan ade achi
no pass ya foforo mo se gengenai no ye mo show na ye mo ku dware akọ adwuma so ye shi P3 no enumere akodu fe na odidi wi a num bi me say wa anya na ntam krampo na woteria ne ho na woda enne bi a wo beda no ade ba chi na otum say yes o ye fit why den esan say emoje di mo afru sane ye your number ni 0248 92 88 24 3P garlic mixture for Dr. Sia near no any komo and obi so on mo a se moja eni umu afru sane nyina no enko wiase no wadi die nye okay wo pensa no bebrebe yes too much of everything is bad men kan show say jai wo betumi a jai na emo ntimi a te sokra okay wo betina fa kwa won tenten impomuda on sorry nante wo bi nso de no enye adidie ena enye se otena fa akoche wo bi nso de no je se exercise ankasa no onye bi wo bre nso a wonyena home mesre wo braje wa home na emo omamogya no enu mofru sane yie wo kumasi a bowra polena keba Dani heba Criske heba wo kwa wo se wo pe 3P garlic mixture se do hu no TV no so na sabe pepe na etie obeyi bi edi amawo hofo enko Albert Sam okay akrade eye AA Mensa koforidua eye Gabson Pharmacy Momoni Away Enterprise ewo wa ene cathedral ne dinhwe ni mu wo fa kwadwo heba ewo Tembale baby a electromat ne wono a woko Madina nso a Health Alert Clinic ewo ho Little George Waterma Community 5 Ashama ne Ekus Pharmacy ena King's Walk Kusam ena Angel Heba ewo Accra Okanshi odi wakwa wo se wo pe 3P garlic mixture maka cho me bana se me kasa wo Akoma FM na wo hwe Facebook live wa ana wonua TV na wo hwe ne a eye twa eto phone no so be TV ne ho na fa phone ne twa ne picture say grew wo kodu pharmacy wo na nipa ne ka cha say ai garlic edo fufuo bi wo ho enti twa me pa chow fa we kire no say ye we bi na wo okay emo bi mfa 7 ena no akotokoro ne na do ya pa P3P dom ebeboa wo e de ho twetwe no esi je number ne frɛ Dr. Sia okay ma mo ye reso a eno nte se 3P mwa o de frɛ yen ebenya abotre no wadi nkomo ebeboa wo number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 3P garlic mixture nyankopo ya adumada sene ye besan ye hia eye minia na nakunadu na mote ne nka no na ansa na ebeba no na ye di nkomo ye ni lawyer o cheche ye se wo ye ebusua japade anase ebusua sase na wo wenye ska na wo ye ejapade de esi so ehun susanso a ewo ho ye nua ba ma bia wakotena kwantuo mu a na wenye ska no abeye ejapade wo si dan ewo ebusua sase so na edesa enkomoi eba ye pese nyina yetie na yesua ade efri mu ye ne lawyer na kasa na homa na etwitwi kakra ye hwese ye bese nya ne bioma na ye nya na ye ni otumfo achia me panyin enche bia ye ne no bedi nkomo na amamre ene amania kwan so se no so wenye busua sase na se wokoye bibie siso a ekwan ben ene wo se wofa so a wo se oye no na ansa na ebeba no na ye ka cha se de wo siesie me ho a me de abetena TV so na wo hwe me so e wo Facebook no e Sandra owo Sandy's Beauty Parlor owo Askwa ya Akoma FM ye chie ya Social Hotel enimu ha na Sandra ewo se opeso ye wonim bia ede ma wig bia ope bia no obeya ma ofre Sandra ewo 0242 747637 now ni Sandra ND enkomo Jumedie ebaso ewo Akoma FM 87.9 efi Ejuada ekopim efiada abra about 12:30 edekopim no miensa na wahweye enso ewo Onia TV so eho de about 2:30 a omobekọ akofa Jumedie foforo enti TV fo ne de 2:30 na yeyi efi honom na opese wode wasem ebreye na yedi ho enkomo na yesua ade efri mu a na wafre ye number 0530
507 849 0530 507 849 yekwa ahoma no so na ye ne oheneba nana kofi inti otumfo chiami penyini edi enkomo nana wadaroma michiawo ebi so gboro nana peke nyame adomo nana ho ye pa nana wo so apom de boko na madaroma ye de nyame asepa yo nana wodi enkomo bia bedi animu na ya broni beka say the legal side no wie na ye ba amamremu eni amanemu say ne no so ewo siti ani ni nyina ne say ye nua ba ma bi ye papa bi ewe wo nana bi odi hye bi otu kwan na o maame asase na maame na wodi ni ho ewo botom so besi dan esi so na je asase na da wa hwakra na obi afa asase no eno maame ni su kire ne say meba wona wa akwanto mo nti be ye bibi kakra esi asase so emaye eno besi dan eye shops ni ade nyina edeka ho na brabo aye nim yenim de ye nim na nyama ankoye ama na wakwanto wase abafie ama nyama mu ayede wan wimpe na wenya ewo fie ni mu awote ni nyama ni afadan na aka ni nyina ne shops na aka ni nyina chese de obedi dimpo no ayeden ede ama no na ye bisawo wadaroma se me maame wa asase na me pa wa asase amamre kwa so se me na me nsem ye na me pese me ye bibisi asase ne so a na wadaroma den na me nye na ye tiefo nyina ye nsua bibi mfim mutia onu tiefo nyina ekisa sabe kakra wo mu ni se se eye busuya sa ase bia ene ohene no ena ye enkrata edema no na mini se ene ye abusuya sa ase na se maame na nkasa bia eti se maame no oni asase okay eti se okotoi ana se eye abusuya no de na mu do bia ye cheye ono ne chefa ebia enu so edanchen say maame ne chefa abusia de ma no na ede ma nam nana no so obedi ne nsam dia na se ye krata ma no no fre ne ba ne se wada ma bu ni bibia o mu na wona wo akwantu mu a obetimi abe bibia ma me eti na ka se maame ne de o ye ne se eso so ma ne mani nyina eti ase se mu ye kuma na mu ya panyi na be ye sa ejapadie akwa ye nyina ti mu bi afan se na dwum se eye ono kwa ne dia okay so ono no ka abrantie no ye bibi no enko ba dwum no nienu okay efi se enye ono na de ni botom sika kotoye so okay so no na de se bi ni botom sika akomo ohini bi kotu nsa dia ene wo ye ma ono no na akoye maame ade na sebe ebi maame no so no ama ne ma na aka no ante ana branch ye di misika koyeye wo ye no ebi on kan kire won mu etu mu nso no maame na na editi ni mo wurem e bi aye enti ka se wo maame na sikire ka kire ni se ebo mu sa asase no eye media de abusia ena nam so maame nsa kaare ko je se wo pa ni se wa be siesi abusia sa asase so ane so ho okay eno ne ka kana ni se abusia sa asase so a de no sabe ya santima mu ha no yewu ankwa na wa asase okay e di ama na man hene ene na bompon sabe ye di krokra wu ni asase okay wo wuya wo ho so ma wuya eti tukura ni obeka kire wuya say ye be chemu anhise ho a yewu asante hene wo se ni pepe ono ni die wom wahini die wom dikro no abusia ne die ewo mabusia ne ka abusia na baabi a wo mudo edidie no okay ti eta ne de mo die mamu a eti bia ani passes wo no yem ama me die nie okay anu na ka ese no ma me ne tsire ne ba ni mu ye ama ne tie wo prokata da so no enye dikro no ana abusia panyin no na ye eye die sante ni dikro no ma no ono na ye dikro de ba kwa koma no ama na fin sai bibi ama no na edimu wonye ne saade a maame enimu yo nana wadawo mo asasne de chese ye cheye ne bedi o maame ne nsem senya wasi ache mo ede ache ye ne na onuanom no enim esanse maame ne firi maame ne tiase no o mebusua panyini no ehu se ade ya mo hu o masase yusu ne be ya wa kwanto ni e na eye
emposkani bi kra ba onua panyin nsem ana ono so sabi skani bi fa ne nsa ase kakra enti enuanom no de omunim se yenu a wa kwantuom ena na eye na emomfonso no ene de wo kan se enchemu no amba yie enti se me maami asase bi da ho me papa asase bi da ho na se e wo se me kotoa so ekoya se bia me kota asase no wo hene ho a se na wo ke wadaro manka e bia betu nsa ana me de nsa bakwa akoda ase enti se me so ekoya bibi wo me maami asase so ana me papa asase so a me papa me tibe ma ne nsa se papa na maami nsa ne eje na odihia na nsa wo ba me se me ye bibi se wo na na mpacho no se ne sitie no ho okay no mo no se me maami afra me se me ye japade ma na se me ye de me maami me boss sia me maami betinam me de bredi a na ya koye se anuanu mo aka no obi so bi me ka se enti e ka kire me so a enta me so na ye bi okay ti maami no anfunu so de bredi ma maami no so okay enina ne man so okay so wa mo o man tia se again o mo sa sa so me de mo ba ye no me na me dia mo so ahodi ni ho etiri ni yen e na esi e tire bi ni ba ni chemu ni se ni dia e wo sei ni na wan ti ni anya sa de no e bu sha pen de o da ma ko ka che bu sha pen ni bu sha pen de on ti ni ga ho okay en krata ben en la ma se ba no ti ni ya to se e dia na chia se me ba kojo ana kwabla ana akwasi na ye na adie we enti mo obi ane ne nkopre ho okay na mo ba no aka sanche no ma mu bi enti ni anya sa adie no enti eno no ni ka kana ba ba mu ko court e be ka bien the court be kan say ye nche tabe ni ya panyi na odi sika ne brand so onfanye no e be ti na bla na chi say no ko anfa o de brand so bia me fanto bibi mama ma mi ni ani so ni pa de ni ya no papa ba ma me ba e so bi ba bia o ba down kwanta e ti ni ho sa de ni ye okay e ba sa no e ba kokora no e ho ya drama no ai oh no je se wa kokose na yi am so ko no to na fa ase o won nkra ta bibia en ka ba le ko ni bi ni atembia yo ene na wadaro ma wode wanu si no obi tie ye pese ye futuo ma obi a wotie ye ni adesua e ma obi a wotie ye bia amama ni amane kwa so se me na nyame ado ato me nsem na ye pese me ye bibi ma me maame ne papa sai na menye no na da che ko fa sa asemu e embabiem yo de meka ni se bia na ye wo baba akopɛ e baba akopɛ no woni o maame ana papa na wo ye bibi ama wo ma ane de wo pem na wo dere ye enti eno no ebi ama me no nye we ya ma e kira wo ni ho a na sa fama de enko bi ebusu bi ansem ebi aye wo baba akopɛ na so ebi aye wo ni nua mu nyina ni bia ni nua ma na mu na bo sisi ama me ni nua mu na kire bi eno so wo ho okay so wo na onya enka me ne stem bia enka me ka sama ko akopɛ asase maka ma boss sin ama abrewa ana akra ta akra so ahana tena ene na ni e bi ntimi ni na manso so anu na sabe wo pa sa so a wo hwe ni okay dikro en towa asase abusia panyin towa asase okay disuani bi ntimi ni na mitumi so towa asase sabe this Brimpon Santana Brimpon na my hene and the West Sealand. Okay. So the young guy to be Crobia and 2 quarters. Aha, and the Drew baby, a bomb with a number 2 or drama buyer, the city as a fan crata. I'm telling you, Papa. So I make a some a brave banner. Okay. Now, open to me. No more can basa. No said you are buy any moment and it's more than that's so antisa. You. I'm going to say, man, Cotasa, so this media. We can a crow. Okay. But I won't call the West Sealand. So I want something when I'm going to say to you. I will tell you allocation paper.
okay and 5 plan ma yo sabe me de no ya fatu wa sabe ni tira da me so no kra no obi ba ya nso na me ba enti ni na na obi kan eye buachi ya mpanyi Finland enti ni ba na kwa minti ni na ho ba ko Finland okay eye enu na beba ha akopum se bi obeba bia no da ho yes so okay enti you fa se na se ko to bi obabi a ansana wakọ akoto na nkofa enfomso go release e be bi bi say na ekuwa no e wo hene obi am bo bi se wu the special the government share so dey release e be bi say e ho na dia asem no e ba yo ni from na onye bibi pa na munyi nkwa chiri kakra yo onye ba ye da se pa na we die akwanya wenya ma ye sese ye kanya mpanyimfo sei na mo ne ye eni enkomo e wo mfame mu ya ti se obedi wa anniversary bi kakra bi obebo ne tofa na obi a otie no so ati anniversary kra obedi no afa na me amini na na kra bi la so ye ho sese ye so obebe fie ni atena se na committee na okay sese no na ka de bananka sabi nyame aduma akwasida edi enyim ye 4 guest okay e nyame aduma ka me person me de ne pompo so na enema bi esisesise me ba enfie nyade amaye bia no me ba na di e de akere ama obi ehu e sabi bi akonya eno nche se fa nsa se dem ni fam e se ntime bua entima na e ba na na wuni wa eno so ahwe so abere tiade yo ohine ba nana kofi nti otumfo chia me panyin nana yada wasepa yegidi se dwumadie so de bia wo se ye ba wo na wo chere amamre eni amane nsem no yeto ye nsafrem a wadawo ma obedom ye no aboa ye se ne enne wesi aboa ye no nti mo amotie ye na mo hwe ye no enne adesuade a na ye pese ye hu ewo mu no se ebusua sase da ho na wo na nyame aye wadom na wo nsem ye na wo koye bibie si so no ehu ensunsanso a ewo ho enche bia no ye ni ye panel members no ebedi enkomo na omachira omadwen ewosa enkomo yi sanse ekoso pa enne ena obidi ne dia bai ebia na wo kra mpo no so ebi hye ho a wonhu bebi a wonfa wasem no nko ye nyina ye tu ye hofo enti yenhwe na yentu ye hofo ewo saa asem no eho enche ye bekọ ahoma no so na ye ne doctor we sua die sansa mane no bo ane meni age se doctor de ohunsia ade na chesa asem na wo beka no okra wuni masem a obaba beka grace fight o doctor we sua de ensamrane na obo no ho chesa onim de woka okono kwa yawe bia e ha no doctor we sua de obemma ho edro obechecheo na wohu asem a wodi aba no ene ekwan obefa so a obesa yare no edi ama enti grace fight o ewa ha enche bia obeta na akonnwom yese ne nsamrane mete so oka na meni age se doctor mesua de ono ene wie enche bia bo nse wata na akonnwom bia meka me se mo ametna akonnwom no mo ye bedi nkomo no so obeto wadro a wodi aye ahwe no ho asem no enti asem ne kekeu tie messenger na ono so di asem na eba no ono nko ahwe the presentation no kra na etimi sayare enti doctor we sua de grace fight to pacho ye ma wakaba pacho ho ye de yesu adome so ho ye papa ho ye fe na meka no o hwe nipa na obeka asem no kra otimi ho se ade no enwantro e na wo baba be twa sua de no nim de obeka doctor pacho ye mo nkomo me da se pa me da se say I correct introduction me da se time of meeting you, but it's my pleasure. Thank you. But Oti phone wash for Dr. PK Usu, the from Dr. Messia, Messia, there's medical imaging scientist and also a herbal practitioner. Okay. Dr. 0T44 and I make a say my specialty I war and them Yarenom Johnson Tentem. So Timato Salty and can share water conditions are me so war issues. Johnson Semo, and then we are Rianka Sampato. Tony Grace Fighto. We have 2 branches. We have branch back Kumasi Abripo Highways and Accra so Dominic Now, the topic for the day is about sexually transmitted infections. Okay, STI. Okay. Last month, Nonami Wahami Kami Fifa oligospermia and memana omunkwam one wo form ankasa but when they make about sexually transmitted infections. Okay. You can say STI is anything. And you name yare say yare a yin in them. You true ye tinya no ora
abra ye tafe oral sex ne ho nsensem right yetiminya na ana region abra nse sankrofo no so mu ye to ana we no so mutiminya sa na almighty bema ne oba so nhia mu de ne ya se ho no so ye bema yetiminya na sa enam yare these are the symptoms or another symptoms ni bi se enam yare no be de hu so nya enam yare one ebine no se obo so yo ba ho obo so no kusha boni be ka se dyspareunia what a painful sex pa bon so no ku da na eye ho ya pa odon sakwa wo de hu se why den boni be ka se cervicitis ankasa it tells us so nya nam yare what me be friends intermittent rash bon se sawan bi tumi begu be man ho ana wo ba no ho na sawan no one sha your secondary stage your primary stage your tertiary stage edu be bia bon se sawan bi tumi ba oni padua na kwa e ho na akọ e ho na asaba but you do tertiary stage the bones be boni pedian be brain na sisi etimi fra wani kra ya ta friend say nkikaye yare ana boni be kasa ya na ta friend syphilis ankasa intimi ni awuti mi awo hwe mi wo onua tv Akoma FM so but so oti enka na wo sa conditions won sensa wan bi begu ni pedian ekọ wotimi nya body itching won se oni pedian kwa no ekikaw your people it tells us what mean nam yare okay so na vagina discharges won say was seen so free oba we be ma so na so free be member and also timi nam yare na mostly no member nya ba member bebre ho a say me so free o mo be member enye ni nyina na ya na yare especially ebia na 6 months ebia na ho keni kwa mfa match ne ma o ebia 1 year na won oben share ya wotimi nya prostate gland produce some secretion bi and also so na be ba na it and then chest o yare then we regular sex not one time bia hu sensu bi free be member name we oya obema boni be kasa dysuria emu hihyo pa na it tells us that there is a problem and next anoma we na name ya rating but what you can for Dr. Piki also I hope send me number on our screen so no ana ofre doctor okay doctor me condition e be doctor I should kick better come idea na no bo bedding our prices are very moderate and affordable and we deliver a good job so it's answer me medical imaging scientist a doctor from the foundation pedium and I'm free mobile and my purely herbal medicine the pure herbal medicine is not just a yebubu no and you dey na see na brof no and now they are here juma no number no screen so call me okay doctor me condition you doctor men can't say doctor me nya gonorrhea bra when you check up no call me doctor me so from be member me be mkeka me nya dysuria me Johnson tentem me mo me ho say and no bebo me pa pacho Accra kwabenya udu kwabenya taxi station na busa Dr. Piki so bi abecho sa na udu Kumasi Abreport highway so busa Dr. Piki so bi abecho my number na was screen so my number is 0244 87 84 31 0244 87 84 31 number enchebe brain no it can be for complications of STI unya nam yare wo be me show be me kika oba na se show ni na when treat it mean ectopic pregnancy we oba baby a woti mi bia wonya two ectopics ya your operation you know because of ectopics no me pacho one kasan untimi nyem natural way man nye bi o baby a woti mi bia wonya ectopic ba ko a me pacho most of the ectopics no infections endem yare and time ne bapa enti pacho so wonya ectopic ba ko pacho brane protect the other tube na and it's wonya another ectopic meaning say your tubes no nyina is blocked asembe ba na untimi nyem the natural way I was say IUI and IVF and also now be chia the ne pacho no bet me afford the IVF about 50-60,000 plus ya no class 50-50 isi pacho sorti en kana so waseke ka wase shisho mane nye west Dr. Piki also need treating when a ectopic ba ko na aka no brane protect no whereby say be protecting so infection be treating no media nyem sa no bitimi nya bibia pen say reoccurring abortions ubi onyem ya 2-3 months na say because of sa en nam ya race to but mo attack this embryo na forming therefore go so only 2-3 months na say miscarriages with brio hwa meaning patient be onya miscarriage for about 6 times oba me hona just normal infections by professor bi na nation so mo tun ade dru ba bi na dru ba bi normal can get bi ade ignore because say normal so ba me share no lockdown ho be start for April mo ho be some years back unya ba could you believe say 2-3 months no do uchem about 5 months 9 months into me ho no wonyima
2-3 months after 3 months na ma refer to be a with me or ANC enti pacho only 5 months na ma refer no na ne to so magazine clean will be at me can so money because also me adwuma wo and am doctors no to wa wo kama enti pacho so wo ho na so woni na say ankasa me pacho bra ne yenhwe ma mema bebre wo so wonya oligospermia ala me kan ho asem won se won kwam it me bo route testis no mo testicles so show ma ba no enti mo se ne mu ye o ya boni be ka sa itis ne mu ye o ya pa house ne producing kwamwa enti bura hosi na be kun sperms ni na jidu be bi ba no yeso azoospermia woni kwamwa kra ana oligospermia ye o mema be buru okra mo bi afa say an ejaculation no be sane no enso so ma fa chote say e bia na edu bi na da so ana infections bi ana prostate related disease pacho fa Dr. Piki was my number that was going to my number is 0244 87 84 31 0244 87 84 31 and I made my December ebe we pacho enem yare me fan of 4 me short next week me sama baby me short on baby you will see baby 1 month and I'm there enem yare no so your ba ade bia make us a fibroid in sia won kwan me will be a master patient about multiple fibroid but ultimately the anyama won emenya doctor say me will be a multiple fibroids ultimately the won emenya fibroid in sia won kwan fibroid in sia won kwan pa enem yare enti me pacho so won tie me na obasha se complain that the mommy must come in so must bampa to one treat na e be hard be si na wo ho kwan e na be se mo be kwa no wa ko block chips afi bu se kwa HLG ya friend histosapinography ya chwa wo de no ba won mo timi a mo pa wo no doctor bia be show 3 months time one ni mo be mo akoya se tubes ni the next day wo be ka so kasa koya wo onye ya pa sa tubes ni block so a we de timi anima ma na yi enti pa cho ade BMC si a won kwan pa ye ndem yare fibroid si a won kwan na mo fibroid bi si a won kwan e bia ye mo causa one ana cavitary fibroid ene timi si a won kwan enti pa cho ni na no ba ye be hwe ma ye meton so koye fibroid operation a whatever so we dey koye operation o ba me mo dru na wo timi di anima ma na yi obo so enti kra Dr. Piki also me ne do na fibroid na mo no o ba no ma hwe say ani bia fibroid o betimi dia wo ana wo timi fa wo betimi dia wo na am wo nura betimi dia anima ma na yi enti ma so tie kan wo ho asem e na ye ade pa enem yare e no ma wo Johnson tata so na joko Johnson be 5 times one shabina acute hypertension or pressure be cause it will damage your kidneys, your liver. It will tell me what check your liver, what check your kidney, what check your cholesterol. On Sunday na ATT no. One share a best strike hold down. A strike hold down when you have Becca's at the force. Yeah, and now at the force on son. And if I don't think you was my number, yes, I was screen. So my number is 0244 87 84 31. Must have people highways and a crack. Okay. Nyame insha won so doctor we sia de Dr. PK Owusu e na mote se ye no ADM komo no enti ye beba ya bedwafo ho na ansa na no aya na ye nim se ye nua no ma mo hwe ye e other part of the country say ye Volta region ye Eastern region aya na mo pese mo frɛ ye enti ne de number no e betudwa 0243114497 0243114497 and na 0322498035 na moncha madwen e wonne topic ya ye de ba ye ho sa o papa asase o maami asase na wo na nyame ato nsem na opese wo si bibi esi so anampo wo si edu level bi na opese wo to aso eno na kokokofa ebusuasem e de aba se ya doctor kasa me ko share me phone so papa send me message just say be don't fear come and complete my building for me enti no me papa so bohu kakra akokra yo bohu ati bohu nyame nti ye besi ama na ni se me ni anoma de ma so bia emba but ni nyina mu no nyame eni ye boafo enti enche bia se ne ka ye no ye fa course ne kakra bi ansa na yakoye panel members ne ho na ye nuanom a mo hwe ye e wo nia TV e wo regions ahodro no motimi ene yen edi enkomo anampo untie e wa santimantem haso a na woni yen edi enkomo 0243 114497 0243 114497 0322498035 no afaye na oni yen edi enkomo. Good afternoon pacho odi ni baby akasafi kojo yete ekropon tabele yo Parmi aba, bon, bebe, kakra, wajeni, amejeni.
That's except for the TV. I join your fire, not the TV. So I didn't have what I see. I can maybe declare a young man, let you find what that any other man that see. Can you cry the sober after the papa to the not from Mamma, we have to kill it. Let's use the options. It is a big say. I have a sample, and we found it. And look at the money can find here, actually. Let me do a mistake. The next time we just put a land service in the reason we could have looked at the it's not going to be. If you have any from the money from our getting at the community, it's you. If you pay for an emotion, hello, good afternoon. Afternoon. Me ba cho wo ye odi ni baby akasafi. Ka so me kasafi ka so na asem ama me so me me won ko mo ka kiri bi abese me ka fa ho. Ye tie o. Yo, me papa si efie ma ye na papa si mu. Na papa si ni ere size. Papa si mo ni ma me ama mba ni ensa na bema ni enu. Ni ma me mba no ba dan na kan bema ni enu dan. Ya mba ni enu ya ka no. Wa ma ye dan ni bi. O ko ka o se mba ka fi da pa de ho. Na ti si o ya ri dia no wa se ye mo wa ma ye dan ni bi so ma ye ni bi. Ya ma se no. Ana me su bi na no ka se so we dan na wa ma ye bi na o ha no so stand mu uncle so bi ale. Ndi na ma o se no me na fine some me say say na ka ba tan ya na asase da ho me dey sit down wo so a o ka me say asase no be na me tell ya na we no see me tell ya na ku me see wow ya dey no man na the man be a head some dey sit down am I dey sit down so on pray my own baby be so na say ya le dia na offer say em don ka ya so me gidi sabe jwa for the betnasi amon so de mo nim de ebe yi wasem ya no ya da se offer ya aswa. Hello, good afternoon. Okay, Akati. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Me ba cho di ni baby akasafi. But in Kasafi airport you catch it you asama mo kan bi na pese me bam kakra me pacho you say me so yo Libya pese me be kan and say me na eflim me flibu asin na me na film na me na film no me call me film kan ha me call you no and me ma me ka say me say asase kakra da ho enti ya de ya de me bibi da me so ma me mla misi sasa atini so eye me nana me ma me papa dia enye me ma me na nkasa dia dia me ma me papa dia enti me papa won so wo ho me ma me nya ma no so ya me ma me nteto anu so wo ho enti wo so wa be nyesika no ababisi enti me ye ma gbe se nke kwakosi enti abusua pemini na obi eye no no ye yi ena me ko ti ni sinchen ena me de tu ni se ma ni sin ni sisa 40 years da ma ni sin e ma si ansa na abusua pemini ka ti me se emra da ho se mi ba be si dan no na se emle bi ni wa e da ni ne ma dia Egani ye abusiani dia na so ko ko abusiani so mo pa eno mo mani bi o mani bi o mo hwe me manu de ni wo ye no mo yes ye be hwe nkra no suban crown pansa ai enti se mun kan se mun ni ho mo a o mo pa no mo abusiani bi o mo pa mo mani bi enti se dai no ko si ana wensi Baby, and can you makupa na dia won sawo mu na mato ye da se wetu no tompa ye da se papa me tikura edulento yo ye da se ye bi so wa homa no so se be ye muso betimi akasa. Good afternoon pacho din ni baby akasa fi. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon pacho din ni baby akasa fi.
If I show me Kasasi dancing my last of your family. Me, Pacho Yeti. If I show me besides say, mommy, or mommy, so I can't say. And say, Obia between us to see. Your penna, you're a band, then a back. Okay. Maybe say, you could see. Not a dear, that's a man in honor. Not a basse. You know, no enemy through almost no papa. No mammy. No one, no mammy. That's the family of 3 1. So act like anything to me. That's a yes, and a call you. What's your dear or many a dean commono any lawyer and a car, so you see, mammy, so. Yes, papa says so. Nothing crata, send beyond them. Mamma, Minian, Nancy, I said, yes, so, but a far way, dear, a dear. What's your son? Any Japan, and a bear, dear. Send a mention and suffer a while. I see a Quabusiano. Into a patch of Daroma. Only a lawyer friend saying, do come up him and sign up a sorry ya. Why, you're that's a pioneer me. Good afternoon, baby. I said, hello, good afternoon. If it's so Bea, remember, yeah. Good afternoon, Pacho Dini, baby, Alcasafi. Good afternoon. 1937. That's why I would draw a call, dear. The fan club, I didn't buy 9 4 parts, but Bamudi can't bear 4 crown. I am with by better money. But you're come on, you. Then better mechanic. And say, oh, papa. You sit down. Not only any fear. Not papa no. I'm a baby, not yet ready. Maybe not yet ready. Not a party of the dragon. And that is when the circus will do some culture here and as a lawyer, no be here, no mountain Pacho, till you're doing why 1937. Good afternoon, Pacho Dean, baby Alcasafi. Hello, good afternoon. To me, age now so. You better calls by me and Sabi at the Akoma. Good afternoon, Pacho Dean, baby Alcasafi. Good afternoon. Good afternoon, Madam Pacho Dean. Hello, good afternoon. Good afternoon, Pacho Dean, baby Alcasafi. Okay. Pacho Yenti. Papa. Hello? Hello? Me Pacho, so who show TV this wa? Favor you knock from next year soon of phone on the wire. Yes, I'm not. All right. Me papa, mama. Oh, as I say, oh, TV. I mammy, tell mammy, not as I say now. And I'm more cocoa, crabby, so but not cocoa, there she. You know, school, no papa, no one I said down to school. And you see, idea, and papa, and mamma, and the cocoa, to a bar of a share. And almost a dear cocoa. Ọmọ akra ni adi komase obi anka so yanko boa o aso koko na ye yiye ama me na nanu efemu ni na na fimu a aso na enyafo na se na mukwa akote efemu asase na o kakra but ọmọ anka se ye kote asase na ye ebi asefo ekese ye be mo dia enye ye bi onu wado no yenko susu 4 acres enma no we no man ni sa ko na wado dada no e na be che bi edi atiche eni ene ye sua de pa sa ko ya bi we busua asase so a e kwan ye wasa ofa so a
we ye no na mfa busuaman so emba ye da se pa se wutie ye nti no ye last caller na Yembra studio. Hello, good afternoon. Wait to me engineer so good afternoon. Good afternoon. Me pa cho udini baby a okasa fi. Ndacho mi friend na ntiti ya kasa fi brekum pa cho ye yento. Ndacho se na abisuna sa si na si ni ben na AC dance so. Itin de fenere. Question ya no de me ma me afre me free brekum. Pa cho tie ye na ye be yi wa no wa we pa cho ye da simpa na sa ti aye do. No ni sika ni eti. Na mi ni mpo no. Yes ye busua sa ase de na so papa unya be na si ejapade wo so a ontimi mfa ma na yire. Oti ase ni de e interest we ejapade ni mu. Pacho ontimi engineer so de ya mfa calls bi abiem na Yembra studio. Reverend Sia Apai Life. Asemi utwa mu kro mu fra yo mu so ka mu de just asemi etuma kata de so nsam hyehyɛ na kyerɛ me papa message ne kro send de be no kra na masra bibi ya ye me ye nyina bi da yi menra asemi ba na me na bila kra e di mu nko na akokra odo so ti a wasend message say be don't fear come and complete the building. Mr. Just fear God and patrol me why me yati ensure ye besi who's shaking you the road is not clear. I'm patrolling too. Okay, adolfo no ne anuanom Akoma FM Onua TV ane Akoma mu nsem atiefo Awurade nhyira wo bibia me kai obi ase Awurade adom a eye efiada eye ochena fie anwumre 9 o'clock mekasa ewo station ha Akoma heya ana Saturday anwumre 9 o'clock ewo Akoma heya mekasa ewo ha mpacho you Awurade amanwade ene nsenkyerene bi asi nua ba bi brem okay no wayare HIV for 15 years wanom wiase nuro nyina bi asedan Kenya me se obehu me no Awurade na me so sister na say oteka mu a ana wo nipa mu a obeyi mframa saa animguase ye ni nipadua yi otete sei nti edan odam no emo sent but asedan Kenya me se obehu me 3 days Awurade akano me pese obi atie bi ye betie ye bus station ya yan kasa ye num okay dia me pese me Kenya na se wiase a ye wo no enema bi ehu okay na Bible ka asem Mika osi nipa pasa na nipa otene eni nipa mu na de otene kura te senka ban sa me matu kwan na me wa abrochire me nya madwen sa me ba na maba be si efie ewo abusua asase so na me maame afre me na me susu se me nua ewa ha na me nua me mfa sika emre wo a sika na wadi ni nyina me ye madwen se mesa abo abrabo foforo na sika na masa aboa me ho na metimi ababe ye japade a wo san ne me twe ho manso na okan Yeremia chapter 5 verse 17 was wadome oni kura ode ne ho etu onipa so na ode sa nipa no eye na basa so atase entina eniema bi wo ha eye no me ede mame se me de me ho ebeto me yere so okay eye no me ede mame se me de me ho ebeto me maame so me de me ho ebeto me papa so me de me ho ebeto me nua so ko Bible say wadome oni kura ode ne ho etu onipa so na ode sa nipa no eye na basa etino mafutu sem ne se obi biara otie me no ontie nsem yi pa mani ntie na tara okay because we ase no nya se di hu no nya sa ni hu no okay because nipa ni bi wo ha adwen bone ene adwen fi eka wo mu nkono na nka waba fom eka wo mu nkono na nka ompejada eka wo mu nkono na nka de yewuwo bia no afiri wonsa but me hu no se di nyame atworo de wa tworo enti me mpai bono se Awurade entene nensa ewo opanyin no a
ɔde ne sika akosi ɛdan ɛwɔ busua asase so a ɔmo twɛn ɛho manso no minimum sɛ Awurade bɛsa apagya ne bio onye se ya nkwa wie nti wɔmfa saa nhyɛ na dwen mu na wonyini sɛ edua mpo ɛwɔ anidasoɔ sɛ so twa no na ɔbɛfefe na hahan ɛremmɔ no de a onyame ɔte ase ne de tumi egu so ɛyɛ amen fa me number is ya it's your reverend 0244 88 14 55 0244 88 14 55 Reverend Sia Apai Life ena moteni kan ye commercial break ye beba sese ya Mido na den na wote ho a waye stiff saa no ono kwano no jama wa bre akos senia mensa ne menamu twetwe no emu ayi titiriti mentumi mpo nsore wo na enwanwa eno me fridwom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti num bi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wanom 3p garlic mixture ema moja edu mu afusane no echeyi natural garlic papa bi ene edi aye aha nano na madam fu kofi mpo ka kire me se work natural health for bi bidro bi omodi aba ye fe no 3p garlic mixture wo ko tojene waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebejane se hu edro yi enya mapemfo ema wo manofo ananse nkwada wo nyanya mfie dumienu FDA agi edwedie nkratso yi atum 3p garlic mixture yi obenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyam bokuma se obenya bi wo Misty Herbal, Colinac Herbal, Apidan, Danny Herbal, and Angelos Fred Piwak ewo 024 89 288 24 and 020 1000021. ye kika dia ye kika somne ehyehyem konfo ho ebusu asase ye japade esiso ye nyina na ye si yetu ye hofu queen ensem ha ensem sisi basa okay na asame na obeka che fasa asemu ho de me woka kakra se ewiase no kre eye baako me kan ya enso utimi sekire ka eboa wo bia o maame wade a se wo maame o wade na enye ne bakoro ne wa eye munyina modia okay me papa no wa ya ade nenso so se ye hwemu a wo se me ya maame se wo ya maame dia maame ne wo pepa ne pemu no owu a obetima ka se fa wade ana se monche asem ne no kore pa no na de ewom ne se odwene wonua mo ho edi bi kan ho se eye stores no momfa nya adwuma na kina me da ho a motimi ayeden ahweme enu na enuafo na ani no kora ma no na nka wo se odwene Joseph asem esi ye no Joseph ni nua no enuano ene ton no enti kamia ye se nka de wutie bia no wuni wunua moda pepepe ewowa ewunua ade bia wo bia nka ewunua na nso enuafo no su adane ama akwakoye se ka ba ko na eforo baaye na esi a we fa no we ya fa adwene no enye baako also ko boutique kra na wo to ade a meme kwa Miss Red obi so ba wo senka minya ne green it tells you say individual differences obi a wo said what sa adwene no na wo senka papa no ahyase no wodwene na odwene no odo said ye ne yamu ye no na ye ne se na chiri basa no wote de otoso saa no wote eche se moja baako na wo ye na no eni ho sa no aka no so digital world na sesa niama sesa na me kan odwene tete no sesa wo sha ye na na musifi akwa ashta mo ne ade a ye nyina ye dia abrosai kakraka wo sia ma se bi otimi krom kra ba kroma wo benya ba ebitina ene ye ba ya ahwade ti self control ye nyina ye selfish wo de me pene so me de me ma wo ma okay eno na edi papa ninya na wo sen ko sasase no kora na ko timi sibi wo ba bi se we dia ye me dia ma betena ha fi se ye me ma me dia si me wo kwa bia se be de me nsa ebom okay
na ka ne yere akotna ho na afi wo ye bie sinchen ebusua musumu die ni ai mo de mo nchan fa pra no se ebusua no wo abrocha si fi no ani na ho a ya wunu e bi twetwe banka kaka bra ye ya atumi wo ba no ama ne ba ko wo abaji akonyo ne ne ma na wo ya ba afi wo yi a wo ne popra no no mo beto ache ne na ko ya ma ni nwura ho bi wo ye ebusua fi tene ye etu ye hofo wo saade no wo fa ne tra na ene ma nya tra sa ti ene aka no insiade ye hofo okay ye da se papa e won le futuo nsem asem we ba ye akwama ye nyina mesem ya meti ye ebi da yanim menim se wa wutie mi na wa wo hye me so no o so ebi da yanim ana se wunim bi o ma wo fra ye no kra no wotie o mo so nsem a o mo kan ye kwadwa so na me ba no ho aye fefe ene oni ya bonkomo e mi se ye di se ya ma me de bia ho ye de nyame adom mama ya onkodwa so me da se ebusia ye toa so na ye di ejode hu nsem atoa wo so good morning herbal mixture anopedro na ye nom na afi ye siatika infections ahodo also no eyi de free ho no eye good morning herbal mixture edro we na etumi aboye na afi sanya de wa mebobọ so no eyi na kwade bia me betina se a good morning for dro no me kan dia ba ko pe ene fa ho wo mo kire se ensese wo yade ansa na dro no wa hwehwe ekira kwan ne mo me na wo ho odin ekura wo no je ba ko se mienu se miensa fa simpa na tifi anopa woni boss wa na chese wudi kan abobobi ansa na wa pe breakfast bi e de etin no na wanya ho odin e de akoto wa dwuma so doctor 3 days ena droi enam ne nsa so a e baaye dog se enko pepa sa obedi kan efura no na edro ne ho tutuye no modi kan aye ansana wakwa kope bi ato 0246594117 na ekope edro ni bi enom Royal Homeopathic Clinic and so egusua one more eye promotions ahodo 50 Ghana cedis per eno ne de koyi card na fe yagie folder eno achi ye ne doctor ebehye mu se de yade no esitie bia doctor benya ho adaje eno wo abonkomo na ekoba ne se ye fedro enka wa eno so eno de 50 Ghana cedis package no enka ho enti wo ba no abo ho kakra se de be ya eno sam no wo benya sika ede ato Monday to Saturday eno doctor etnasia wo sebi ayafo a wo mo eba na kache 7:30 am ekosi 7:30 pm na chese ye wadaje edima ni probibre bia ode nani ebechemu e wo royal for akache etimeti muni junction ena empenifo wo mo edi djuma 0242951005 0204496212 na woni royal for e bonkomo Convi organic tiger nut extra fine powder edroyi anase edin tesreteni na yawa eye atajusam yes kane no atajo ne ya wi aya na ensuo ne pe ne pe na aduane ne ya ne pro ya pro ede agu baabi se enei no enuane na ya prugu no enumom na eboa papa manyare wa no etu ase enti wada roma we de ya yam ne kama ede ama dada enti kope bi ene ye di nwane no ahodo bi nso adwan ne dwan ne a eboa papa ma oni pedia ho nsem esipi esita enti covid for ene pa ne ya na mebobo wo mo ne ma wo mo eyeso na de hia me nie wane e pese o mo digestive system no eye strong na ejina peme no edro we ne betumi aboa afei wo ye kesem no so pese wo so tie na weight no ehyehyehye yi a me pacho edro no betumi aboa sexual weakness anasemo a mo pese mo boost mo libido mema ne mani ni nada edro no eboa ma pemfo ene wone a ema koda no fo no mo betumi anomo nsunsanso boni bia eni ho 0505408862 na ene dog eni nkomo Dank Herbal Complex Limited woman so eye ayasabia sonko a eweyemre mu womo boa ene no se de HIV yade no abusuo no wonu wo ba no ekwa akohiem na de ose tofe no de rubber hye ho no wudi anya de wo pede ya ro ho rubber yade se tese enti agro no made awie ekowie kire no yade se ba se bema ababedokro wa ya se ho no mo adankefo se bra esanse wo ho aduro wo mo ewo bi wo ho enti syphilis eni ni nua gonorrhea no
no ye de kopechi number 2 Kumasi Hasam ne yekan City Life Hybrid School ho na wo mo eben ho na dankefo edro ne ye kwakogibie me pa cho wuntimi enkopechi nso a eno ni bi no yato e de apete adwaman so enti wo kwa bodin se ye ma dankefo edro na etu enemu nsaya de no ase na ma hemfie honom enche enye kurukuru wa fan se de be ya na naba no oba bedi asemo antempa wodi ne fan wo wie sho wo twa asase e de adawase 0244017556 na ene dankefo enkasa Asanska University College of Design and Technology makacho se nimdie de enya de a dasani bia betumi age ede free wonsem enu nti ye ko Asanska ho na wo maboa ya me nimdie aye wo no etimi apagya ne mu akostro fashion design technology wo mo eye ho ade jewelry design technology no so mo de ma products bi na de be dwaman so se ne obesia brand no edi be nkra na me fanto so se de be ya ne ton no be kontem entrepreneurship no so mo ka ho asem digital media and communication design eno so eye Asanska for na ema wo sa dibre no me pa cha wo pani diploma certificate anase degree a Asanska betumi abo ma wonsa aka nyame ya duma July yi admissions ni ye bie edi atuma wunya maya bejo form se ne be ye student ye ntwe wade ema wonimdie betumi abo wo asetena imo 0540124400 Power Specialist Herbal Hospital Dr. Akusia Edoya ye kofe yese eno ewo legbosomche kwantempone so honum pepepe enewo Jasper filling station ye ahwehwe sanse na nimu ntentenso na power phone so yabo yesese a yesum asanteman ene ganaman mepacho wodie no hepatitis B yade no anase yesi wo liver no aye fatim siatika yade no etete wo wumpomu anase wodompemu ene abuo onsa ne so ma wunya wo ho anase eye kompo ene hye omenase a esai ahofe emanimonyam enedi eye mam yakohwe aduo ya ene betumi abo sanse enuro no na hye ye ho no wasum edi akwakogu a yade mu besia ba bia mebobo ye bia wode kopie e wo powerful akache a wo betumi abo wo ma bibia aye kama enuro ahodo ankaye wonam mu anase wedie mu etu yade no ase no wo hodo nti be dia ye ton he bedro bia ne senro no wo betumi enya mam yakohwe aduo ya enuro ni bi ato bisafo enyera kwanti wo kono wayira na ne nakasa 0244544422 0200383831 Piwak natural fonso edi 3P garlic mixture edro no aba edwaman so wunti ena edro no gusu a yebo ho dahuro ewa edwaman so wunim garlic dada maka cho se nye wo ho achinye enkasa mede yestu mede ye nkwan eka kwansen nim enti kopa edro na nkasa na enumbi na entumi emo wunyi wunyare wa ahodo no emfiri ho maka cho se batakaria doson am ye hu kremopa enti ene no wo mo chese nkrofo ye bigumpa na emom ye 3P4 anase piwak for de yedro no garlic kokko eda ho a ehyenso na bottle no so ehwe ho a epai enti woto no hwe ne ye ede amayen se de be ya de fufuro bia emma mmeka ho enema eye de se pinso kwota edro ni bi enom na fe beka dansefo ne ho 0248928824 0201000021 Dr. Grofine se men kanfo Grofine mojadro no emfama mojadro mu kenkon no edro ni nie edro wei na eba beboa wesese woni peduamu afa kra no woni a womoja eso atie na doctor ediclare mo se adamu beba no yade se bebu momoja no ene se obenya obi kra ma na twimoja na ukra ska no kra na ewo hen na wode kwa akoto enu sa stage na nsa kwaje Grofine mojadro ni bi ebobo pa na entumi mo wo enfele moja ashoto ewo ni peduamu 0244596532 Agbozo Herbal Clinic nso ejina do womo eboye pama yaresemu no yesipi esita ama yesika sam ketua bi ayede ekono enkonko baso bi eba be ye bukata typhoid fever fo ni kire hoi ejunso mu nsanyade wode mane ho eba ne nam nsanyade afo ni kire ho afa wusisi no eje hwihwihwim enemu no niema no entwa collect eye Agbozo Herbal Clinic na eboa facility ba ko a enei woni eye adwuma wo honso abene na awomode no kredie ni nyamesro eye adwuma no kuma so de chamso all the insurance
Junction ho ena wo behunu wo mo 0553417752 Posa Travel and Tour Company Limited makacho se je wo visa na ebeka che posa force wo mo na echo tickets no nti international anase domestic posa for ene betumi abo wo de visa no na effort ticket ne ho ensem be she posa for ensa hotel reservations ahodo e wo crofman show ene wo man Ghana mu wo ye bi e ma ne kodin first floor e wa Menase House Matthias Junction Swame Mazi Kumase ubetumi no wo mo akasa 0205215495 0504256360 Charistic Ventures and so e de Zahara Nupano abegu edwaman so ne duduo mu pano na wode wani chiremu e wo kanshi drug lane e ho na bani adaka no benya bi ato akogu shops ahodo mu eno achi herbal shops pharmacy shops ahodo ne chemical no so wo mo agya tum se eye Zahara Nupano edoso nti ukwa chiremu se de yade no esitie ne enyi bi ma woni ye pe ba ko anase ne duduo mu ato no mo number mo fresh nie 0246348334 0248569335 na ene mpanimfo enkasa mama mpacho mawie yo ye da say adwa pegi Aunty Bea work all there ye wo fa ya na ye fa na sem na reho ba won se kane no na obiba obiba obi maame obi maame kane tete no ne wa afahye no aduane e ma fie ho nya afahye kora fie ho weitim ne we didi tubo ne nyina yesa dem didi Aunty Bea won se ne ebi ni ho bi all because of say enne ewuram efie eyehu sin ewuram o say efie eyehu sin ewuram okay first no nkasire mu ni onye hye wonu na so da goma ni oyedi o ye wonu otim de ni kofi fantini hye no yonko fantini say ye tadi infanti say ye go fanti na fanti e fanti ba esense ne efie ye hu sin ewuram ntino ene obi agya isa de ni ene ye the era of mahai maye prebuo Aunty Bea so ni prebuo kete na wo single room self contained no sure first na ko bitimi fini krom no obetena Aunty Bea nche because Aunty Bea the we establish Kumase no watena say na adwuma no nya no hotam no okunu ene ebi ni ho sa efise ne ni patini mu ye dene ne wo fa asefo no omo se wo fa ne ye den osuma no fa no mo kompo bi ntwe mu se ye wo fa wo bo brese abusu fie no na mo ye nkwada omo ehu to mo nyine ba tue no fa ye kwase ampanyin sa amobra ofa amobra na kwatena broche no wasa betina se minmianew se ye be de agya ye ndie me medical no ma me medical nye bibi ne peja abusu ni din na se ni nuanom no na each one for himself God for us so yeah sananka wonim se sa na ni nuan de be na enka onye ba odwene mu se ye nyina ye moja baako benne o mewo ni ye wo ense da some free your phone baako the moment papa je be wo no papa je nim se me prama me ma Aunty Bea nim se o prama ne ma se kambra wo ye ne nko mu bia wa ye wo ya enko mu da so ye nuafo but every mu de Aunty Bea wo ba papa je wo ba prema ne ba enti ebeba ne se no ma baba bedwene ho omo kan po so wa ye bibi eye nipa su ene ye ban ene ne nura de ye ka no all right ba ye besre odi aba omo kan ho so ye omo moja semi pa omo bra wo wa ebusu ebe bo besia ye adisa pewa ye de hye ende ko abo ye de wontimi sukura be wo ha su ese omo bra ewu enso tiase de na mode ye no ennem pomunti ode me yiri kan mus pede be so fesi wo ene me yiri jam all because of munti enya hwe se sempo ne yiri kan so wamfi ne ko ka min to me because me de me bring nyina ba be buo enim se menye japade afide ye yin na se ne wo nua ma ne wo nua no aso de japade na me sa te wo ye den oya wo mi sene no ti be sere mo ndiri no nkai wo nua be wa no na nyime mo nua wo nua okwa broche so bo bra no onu ode bra no nyime no ode bra yo adwa pegi ye da se papa je Aunty Bea yo bro kafa ye share bibi enda so pa nti wa dwen chere wo sa se we ni ebusua sase a ye peje ejapade esi so Aunty Bea ebusua japade ye nsiesie
ebusua japade se ebesiesie a ebusua panyin na wo so siesie wo ye ba wo ye nana wo ye ofase a ebusua japade yen fa yen sanka o papa dia o maame dia o papa yes say ade ne beda ho ma ebusua the term ebusua nya beda so aka hunu say enye ba akofo ade okay eno nti na tete no ene say obekọ ekura bi ase na ebusua dan no se ne esi tete no na si wo but obi wo sika ebusua no mo ofa ho si fie fofo okro mu a na ebusua dan ne si wo da ho si wo the moment a ode wo sabeka ade ne pe wo se wabrabo so wo sika na wo sika sem ekofom ebasa akwese o beje ebusua na nyina animonyam ndoko beko kuro bi so no ebusua dan na chia se pa na ekonko patim na obi wo ska obusua no akosi fie fofo baabi what you say papa no oye panyi all right no se nko odwene bebre ekọ achi pa 24 years 28 years ago that time no ya branch ese wa ya akokra odwene bebre ekọ achi pa because enuafo no ma ne kwan ma ne si dan ne nyina awie yo enka baabi wo no nko aka wo ye se wo ye bibi wasase no so kra na ada se stroke bebo amu akadem what you say so wa broche kwa ne ma be masa ami abo kra mu asa betina fi enso but oye ni nyina wie that means owodo e di mabusu no wa nwene de besi daachi e na akwakọ wie ni sei no e na eyese ote ase ne enuafo na sorry no mo ne pre ho dance obewu ne ba be ka se eye me papa fie ne yere ko beti be ka se mi kure ne sika sie na afi akwakọ ye manso ti sabe no ote ase no omo twe ho no oso mo nyina tena se no mo pe kwa be fa so be bua mo nyama asundwa ye den aba okay da se daachi bi oni ho na kwa se manso court sem ye ba fe edan ka baka ma na aba be dan fon na me ka sem cho se so wo na mkro from a minim hotel bi esi kro from a bonten so a na ye hotel na gidin pa but because of sanya ma say enti no ye hu dio nipa na ade ne de na frimo ye hu dio ni sika na be esi hotel no ama say aye tan all because of ebusuan sem ye it anytime bia no se o kwa ade ho na se eye nipa ba ko mienu ene wo mu bia also you very careful okay ada se woni e din na be fa ba bia ka mo maka na gu fom tell you and this idea this okay so enti no oti ase na abase no ono mo ntena se no mo hwe de wo se akoma o mo no be ko ma me ade ye nyina de do una wo sika apege si wo de bet ma me da so de na ye se ma me be mo a enye ba akofo ade ye nyina ye de enti they should come out with an agreement be boa ama so bia beba ma ne ntwe ho bebre ma ne ntwe ho bebre because me ka say bia ebuso na obi wo mo onsi bi o we need the target target we so the target born pa yo that's Papa J Adwa Peggy Queen Sabi and Reverend Apai Live and amote say ye ni omo edi nkomo na ansa na ye be sorry ama sports for no abet na dwom no ye fa birthday kese enfa na nipa mienu bi a omo di omawoda de edi kan eye Madam Naomi Pokuya Asare o ye head of HR Human Resource ewo Adanse Rural Bank enne eye wawoda Mami Naomi Pokuya Asare we efro baba ko ho no so ye adwuma ewo Adanse Rural Bank ho Atonsu branch eye Alex Adanse o se yemfa sa enchia ne awoda pay emfa maw de toso mienu enso ye Dr. Fortune Teller me say Kumasi Central for a degree in communications there wa from a pay 7 no na is communication studies no akakakra say the child there e KNUST Dr. Fortune Teller o chair ma there e Christian Service University and na ye nyina wo chair there nyina say ye ma awoda pa nyame en show no koso a cheche ya there na ye betina radio so ni TV so a ye huni pam ani bedwemu kasa Jumadie omo hyehyɛ ma me amede eba ye Nana Bila Kantanka ena Madam Faustina Derry Spartus Kojosa akodie omo ena ye production team members ena Beluchi ena Nana Yaw edi yen call yen Facebook nso ena TikTok ena YouTube Joseph me ho ena amede betina TV so Sandra ono so Sandra Beauty Parlor ni shop no Askwaheya Oko Social Hotel ni mo hono ma na Sandra ewo freno 0242747637 Jumedie baso adwada ekopim efiade bia wo pese wo de wasemba yetufu na ye nyina yesua de se ne ne yesua de se busua ejapade no okoye bibia esisu a na wahwe ne yie
yesua de pa na ofre ye 0530 507 849 0530 507 849 yesi efiada aya ye de to form boko easy friday na wotwe muhu komo aye koso na ekina de de bebro na che kre enti koso na mo efidie no dan da nyina enda Akoma 87.9 FM ye fa me Beatrice Piogabra anase Aunty Bea sports 4 8 waso ye da mo ase